O volo fa talo fa tu sa mo mai mo nga le vanga o le fiafi ina ua. Ifa minute o te ni le tu la fa e le tau tu fa wa la Blue TV ba se fo yo le proclame tuli mata ia fiafi o so te tasi re via so Tautai A'e favor tanto tu Tautai A'e me malo Tautai A'e me nuia Tautai A'e me fia oli le tua eoi ya wa ye fia me sili o fo ile loto e o fo le loto e o fo le mafau e ma o fai me o fai le tua ya wa sila sa anga lupo le taiao ina ua tafa atato taulilia iyo le ya so manta ina o le aso wa manta ngo fie wa mata tamali i fo ile le aso ia ona le lofa tau muli o tato matai sili le langi e upo e masani ai tu le toa ma le au pupu to le au fuelo lo fo le tunu ia fa mai wa to i tu polima wa to i tua o watata i tua whatutua la i o puava a wā fōi ia vaenga sa tutu pole nā weekend wā lava singa sa fia ngai malo tātou utunuu le mawhai lava o na vavai e sei nai le alofa anga le leo lo tātou matei sili le langi sa fōi le vaana tiu tau mai le vaana tau ma maua lango le vaana whaua folau a wā lau mai moanga Samoa o le atunu pele le loto o le penina o le Pasifika ya ai o le fatu a toa lava o le Polinsia o e Samoa le atu pele ia ile whaasaunga la o au ma le atu folasa a mata mai ia ile moa vini mua i le manua tele maona tawhai ia se ia ngā ngaifo le nā fo i fili ma pule tuu ia o le vau fo i o tupua ele fio ai ia le tupu whaanofo ia au vaa maainga ya tausi pui le falfa ma siria la e me se foi o le tapu inga ya fili ma pule tu una tau wilo ai manu o malo pa ia o Samoa e le ma fai se tasi e le se vave e le foi se poto na te toe au te na Samoa o le au mamala fa talo fa tu la ia ile nei aso nga fua aso se furu mariva sa ora ukalenga ia aso se furu mariva o le masina lona luo le nei tu sanga lua fe lua se furu ma le fa malo le pale malo le tawalo malo fo ile tawasa le folaunga lo tanto wuturu le faingo fie ai a tato folau ma le tua folau ma le fatu tua ka peteni le tua ioi fo e mua ma mua au le tua i me o malava ele a ya la se va en ole a fa popole nai ioi le ngo upunga le kusi a au tato ma le tua o ai la se whaasanga tau mai ya Samoa. A tato au male tua, ai, ioe, who can stand against us? E le mawhai ai se isi mea. Leanga o le tua, o le manu malo o i o le tua. He's a victorious God. No roinga, o le nei fo ila so, ia o manu malo le alofa o le tua. A fai fo i inisi o le alafa i mai le tai au na le la, se ia udia mai le nei fiafi ia o lo fia i fa no noanga ia ono le vala au le tua le malanga le maliu ma le oti fia ngai ma fa no noanga le nei fo iaso pe o le aso nafi ia po o le aso to na ifo walanga le na ia walanga fai for ka ko proclame special astona ava pela o mai le tai au ni o le so fua ma jo le nei tour kelope ua wale ta o tole le fo i ala o manuia manu fo i lo ainga ona ua lo fia i le au pongisa ona le tu o le malo ma le usui o le fono ia fa mai se le nga o le tua o te loa o na tura i o le soifuanga e le ke i esis e le te tau na tātou te i pe atu tupu mea fa pene a wa sila fia mai loa o le tua malona fina ngalo i fai alava o le foi le alanga sko ingo yopu mana ia le talia yopu na talia ina u fai mailo na to lua a o le fare ku ko ingo yopu mai le kala le fingi se inga fai ia i ro kua ioi la e sanga ongo sa ia ma e sanga usika ma e sanga fa mamalu ma e sanga fai ioi i nga kua tulo le tua sisiliese la e sanga fa maongia i fe wa vai ku ngo papala mai e o yo lo papala se yo o ya yo mati vai fai lo ile akua fai lo mai uma kuai
Ioi. Ai fa mai le tali ka kia ia fa ia kua va tati ia le tali atua a yopu lo na to lua fa mai oele na io le fa fine io e te tautala mai le vawa le fa ka unga kala kuspa ia vao vale vao vale por vao valia io la fa mai le si fa fenga inga o le fa winga nga fa mai oele fa fine te tautala mai le vao vale ele o sa u kala kuspa ia po le vao valea no winga o le si vale le ma le si vale le ai fa ofio fi mai mare ko fa ma ko vale le va fa mai au ai te tautala mai fa pe na ia te awana fo ina mai e Jehova e toe ave e sei na Jehova e fa manuina pe le sua fo Jehova o ka e se loko inga kele ka fiola au tatu i fa talo fo le ia fiafi toi ma fau i fo mai to man na tu le kalir ka malo mengela upure la fayaku ai longa e se o tatou ioi anga palasi mai la o se yopu sakpa ikia anga palasi mai foi la o se yopu malie ia po se yopu salolonga ka ia po se yopu foi ko ainga e mantua i pale va o yopu ia le na ai ese ale kalir ngi kanga ka fa mai awana awina mai e Jehova pe na fo ina mai e Jehova e toi ave ese ina e Jehova fa amnuina ia fa amnu pe le swafa Jehova ongo winga si la fia e yopu le nga au mai si la fia fo e yopu le e koe fo i ai le meanga ia au mai si la fia fo e yopu e fa amangu winga le swafa o le nga au mai ia tato ya via langa leo le tu o ka fia fo ile le wai io e moro le so sa pati e ona so ole maso fa pene ai fa talo fa antu ya ti o tole mafuta mai America wo te lo to wa sa pa ile nei aso sange o ko ya me se fo yo Hawaii ma America Samoa ai mo ma to lava i tu langi New Zealand Australia Samoa ma tu Pacifica ia ole wa ma to vai le so fu ia le aso so mari vale nei ia le masina lona lua fo le nei te sa o mai oi fa solo tatou fa talo fa tu fa fe ngainga tau langi e ale la nga ingo le upu ngafi e ale la nga ingo le upu ngafi feo yo tala le lei o tau malosi le la nga ino le upu e fua ile awai o malosi le la nga ino le upu ona o le malosi o le pereki malanga yeso e yesi me fa pe ngari iyo e kale se la de ta ua tu whatever ele la ka mai le mero te fa so tu ai se kale se ngo sia e sa mo ya so ya tole e makua pingi mai ale fe au ri pe le kale sia pe ale la vale ya pe akau ngau ngai me fo lo la fo e fa ile lo fa fe ngam tu lang fa pena e makua fanga sa o mai ya iyo e fanga ma viri kongu re fia mai e iai fo ila tangata au ka ko iai de fa talo fa le nei mo au na le tua e kele ka ko ori o ke kele yo ka ko ori o ngi so mata to updates e iai fo ila tangata o feo ai mai le e ka le sia ngi ia e ka le sia ona o le mumusu e fai mea ya e kanga ka e fa asisi fua fa mai e ma ngai fai au ai e le fia mana o yo la tautua eo ko kele ia ai e ke fe alwai tate fe alwai fo ile nei so i fuanga e ke fe alwai po le ale loku umaku le loku e me ile loku e fe alwai ku ile loku e te fe alwai solo e le ia ma se e kalesia
I lalo le ngei pāngeka o le earth. Ia mo pāngeka ngei whaikau whaasa kisi. A o le lalo langi ngā whausia e le atua. E whiwa la tātou te whio a isolo. Pē whai mai e ke sau mai se e ka le sia e mausalilo ngā whaamai tau tupe o a uma mea uma e ia me whai. Yes. E ia me whai. E ko kongi fo i se furuai. E whai fo i taulanga. E oi. E ia fo i me whai e kongi eisi ngā uma. E ngā ioinga. Ia o a uma me wha pena. E oi. E ki sau fo isi e kalesia, ai misi fo e kalesia whaavai fo e tutono ri tātou atunu urena mua i tau nu uri tala le. E ai me whai. E oi. Ai kasia le e kalesia o mangkua ia ri kalare si whai au. Po whe e ngō whaaronga ri kalalea. E wha mai na ore kangaka lea wa koi kiki fie se furu e kalesia wa ka miro mai. Ai fesiri a kur fai au lea fou si fai au fou le fu o mai le ia le mahura lea maronga ai fesiri a kur e mafu anga wana fa mai ke le o le mea fai le me rungo ia me fa mai ia la fo nga wale nga mako fa longo mai ia manga ia se ko e kare si e ka le ngi me fai ia mako fa longo me ke le ka fa mai le ngi me fai a mai ro mar fai au si i ka ka le si tamale ia sa o so mai la ka vale la kao e ai la le kalesia le la o ve ai oi e te mau hai ka manga le ngi me fia e le kalesia o so ro ka vale alu ro markiki pasi a kure farisa are karango har ka kale fe au wa umma kwa au wala e ai ka ngaka mo la ku fali pasi mar farisa muri nga ele a fer ka vale fe au fa siri no marka ka sorry lo songar fa fenga ko fo lo ko vai ku mele la ka o ye anu wa ko ke ir ka kare le e or ka vale e ngai mo ku nga mau mo me ole pa tu nga mau symmetry fo le la ko or ka vale hoso ko ngor ke tinga va ku la ku nga mau na ku mai la ku paka mar ka vale fa fi au paka ko ngoi va o ji ku nga mau nga symmetry la de ka wa ko e i mangi nga paka fasanga mal fe au fisiri mai la ko inga le pasta o fa ka fiska malo longa i ka o yesu fasanga fa mai fe au atari vale nga pa wa le ole kale si le ngi me fa ia nga pa wa le ole kale si ele ai mangi me fa ia nga oro usawa e karikarianga fa ala ia i Umaku ya nga kupulanga o e malo kadianga fa ala ya i ele ai mangi me fa o so roi fafo mara ka vale ya umare nga ma fo pe ke fiero ko nga ko ya video kura le nga na pawana ole kalesia e matuale ai mangi me fa ia wa nga ro fa sa o kadianga va pengi e ke ro fa nga ia mare munga la ele le pe afa i se la au fa maru e foi de runga e ka vai ro ku nga ma a fa ila o fa formo king la pa wala nga me fe ko ai marga ka de ia ele fa ngo fiele la le ola fa va fa talo fa to la ia ia tato uma la ia ele por kala mele ne va nga le fi me se ala fa nga venga to fiele to Yo mai no fa talo fa tu ya to mai lungo por kala me io ele nei va nga le fiafi ia o te loa o to ni tanga te fia e tau tua i le tu e mo kwa fia e tau tua i le tua ma tu langa ma fa pena ele maua i ngi kangaka ele fia e fai mea ia ma fuana fa tu la utala le fa so fa le nganga le a ko fo e so so ngi ko por kala me tau te ia ina inisi fo yo e kalesia me se fo fa fia nginga o ro fia ngai manisi o fa fita u li fa pengi o le sikangaka o le fa makua o le fia i me fai when I say me fai o le winga o la ukala me fai ngai ingi me o saonga e so so hangi ai mang kufu o lau tau tinonga fa le nganga o a uma me mafayonga e fai e kau kua inga ruenga le tua fai e o a ilo wola e o fo ingaku yes e o a ilo wola
A kongo I fo ile a fua ile le tala le fetalinga a Yesu. A e fia muri mai a kia. Kia ilo a inga. A sa we amora usa kau. Ele fai ngofia di le amonga sa kau no. E kere sa o sia manto fai fea. Ele e kere sa we amo mapu sa kau ro Yesu. Ya. Langa ilis kanga kai fia follow Jesus. Ai le mana o amo le sa tauro. Ya. Tale wingo le natala. E mana o e sau e faa. E fo ile le faa tainga mali e le alu ya Yesu ke visu. A fainga polonga le ri faola. Ola ukala le ya o ke ri siang. Or fautua fo ile al Tautai A'e. A faina polonga le ri faola. Ile kaua sa inga or mangu malo mo o e ma. E le fo ile se mea la ka kofifi le mua. Yes. E le ai se mea la ka kofifi le mua. A fai te le tonu ila utala lea. Le lau kango e wha mga kuia. Fai singa u wha so whale nganga. Wha mori wha kanga mai au se fai singa u kumei wha so whale nganga lea. La akele fu kako wha kingo isi kai. Na le tongi o la le li wha aula. O Yesu ke risu. O ngai au watu lea. O lea ngā luenga e wha au au e o ngaso. Anga wha apea la ngā le leinga pe ye Yesu ke riso. Mea o ki ngā mama whakianga o ngā luenga e wha au au pea. Le ngā luenga ka lai. Se mangu, ele ko e pa ia, pe unufia, pe satia, tino au apostolo ia na tala I muli. Yeah. Pe ngi ele ko e fasia ngā ruenga. Langa fau wapu wa umanga pay the price wa uma whaare nganga mara whaare kingo. Ia e pe kai ele o lea. Fasiokia le apostolo Paulo, fasiokia pe keru, fasiokia Ioange, Iakopo. O ai lava so o Yesu. Na tangata valeina uma. Muri ange a wafio nga Yesu le langi. Lono winga e whape nao na wha wau mai le taimire nei. A walaga ko ke whape mai o ranga o boi le ri inga whape la ia lea o tātou te eva mapu. Mai eva ile monga sa kauru ni e ki nga. E ki nga o la na atau ai mai tangata I maa. E rongi maa wharkingo. O la wapus koro, sa kau ai maa wharkingo. Sa pa sa o ya le ala sa o. Iyo e. Sa o ile nganga le ha e Amerika mi. Ai pa ilo mane ala. Ia, sa pa sa o ale ala ngai fai iyo. Iyo se ke fango ia o la mena tu ngamakua pa le ala ia se ke fango. Iyo e. Na matua tau ai ya se te fano I ala. Sa kau ai ala wharkingo. Iyo e. A o tātou nei vai tau. Ya nga fia pa ya o se ala. Nga fia pa ya o sing kamai ala upu makala ava ai le kofiki. Tato uma. Ako uma e fa pia me tate fa tu tate sau. Iyo. E alu pa mai ala fo ngale upu makala ke ya wo kofiki. Ya lena o ila to e muli ya te. Ya. Wata ua ila to. O ila to na fa tua ilona suafa. Famai ona ta ua leo ilato o atali maafa fine o le tu ola o le ko akele yo ka ko la tatu te fa apea o ka ko mongi ngia ka di imangia fa fingi ai le anga o la mangi ngor kala kuspa ia a o ilanto uma o e na talia o ia ma fa kua ilonga suafa o ingala ko nga vea ma ka ua o ka di ma fingi Ia na sa ilo le si ngari vai ia Mike ya mai sevi ia le na nga umanga misa e fa mai Mike ya mai sevi e se de Mario ngi fai nga misa va pingi e umanga misa e mai Mike ya mai se vi nga ngare se iva sa ia foi me de mo a talo fati ati auto umala vai lunga proclame ne vanga o le afi a fa pe o lo was so fu le nei happy birthday to you happy birthday to you o vai ku e le sa ska ko fa manu yanga o le so fu mo nei e le ska ko fa manu yanga nga sa ai to fa maruru aku a fa pe o lo was so fu o kai au po o le so ruru po le stofi
ongo sa ilo no ko se isen mai la so coffee po la so lulu at me foi de la ya ya di la yo so afo isen mai ngai la so ngafua ai fa mo o la sfanga o la coffee isen no di anga le ya fa mo mo a fa pea o nei ya fa sawa nga o ngai ta tia tomorrow fa me fa ale ri me tala le a Yesu keriso au te popole le aso ataiao e sa wa le aso akaiao malonga ai iyo popole mai o ia na o le aso nei ai au fo ike ko sendinga mai ngai la personal messenger fa mo mole iyo send mai Tautai A'e lola o le misia no no winga e tele o ile fai to a o le tala fo ia le tusi a o le ui mai le fai to o le nga o i mare fa mea o ke kalia kua ia o ko fa nga ko ku spa ia ia a fa pela o le ai ke kango sen mai la o messenger fo ile le a ma ua ia pe ke kango fo send le blue tv ia fa malie atu lo fina ngalo ia o kire o maua la ile o maua fo e misa le fe ngai male sen tasi mai lava ile tato Tautai A'e page ai fa kali se yo o lo turn se yo o lava ilo waso fanga e ye isi o le bo sen mai aso fanga o advice fo isu e mafua no fa yatu e mafua ngo o fa yaku e awe ke va sendinga mainga believe you me e o ko vai aso fo o pi ko ila lo lau comment lau messenger lenga sen mai ke sira fia ale fa ngol messenger iyo awala te va sendinga mai ta o file lei se ifato a send le mai ile aso tonu o le aso fanau believe you me a sa ore awala sa ore fai kokoa sa olo ngaso no retreat no surrender sa ile ngang wasi o keinga a sa o meia makwa noxiu ka o ka ku ya nga a malu nu ngula la ngai le o i mic e se a mic e se check ya ai morto telo ilanto a fa pea e fia fa ai lo antu lo wasa so fo lo was fanau sen mai tasia vaenga si ka kiri ka ko fa yaku mana tu fo e ko kongi si fa sala la a o lewo va tu la vale nei a fa pitoa fa le le lava ya e ma fa yo na fa ai lo atu ai le so fo o e mo lo was fanau e le se ko kongi so please sen mai la le me mo ai le o mga olo ai le o fiu no e ka wala au mai nungor ko mengi ke le shout out tak ke ya le o fa aso fa ngau fa fo se me siro mo ia ngai ke ya le o fa di mas furu mai fo si fa finge ia ai le kai o le aso fa ngau e sir ko wola le anga fa mo le lava o le si vaenga au fo ia le ke mai ka uma yo fo ka usangari e ia le ska ka fa mai ke asiata se fa mo le o le aso soifua ngeo se o lua ia se tautonga tina ni ainga ia alo faanga mai a u ia te ulta mama le fana ai ofisili aku o fia I ka usanga o le wa ka un failo aku mai mai o ki po fua o ki po fua e la ikiki io o ka ese le make sense ya o ia ko inga me na o le mela na le tate popole ai njoi o le tulanga le na fo ngale o lo so mai le so fanga working on ai ai uma enga ia wa e musu e ka ule so fanga working on ai io e fa pia mai do ka si o ke popole awa yiri stanga tai mafuanga ko e musu e ko ka umai ia tau sangortina ona fa pia I lo me tangata e working ai oi ia pe wa makua ke le fo kinga fa kui fo ia o ke popole nga me wala nga ke ia mo inga ia rumana mana a talo fatu ile to fa mo to pua si uta le mafuta mai tau si mafuta mai Australia nga ta fo ile o le yo le ainga to telefoni si o lo mafuta mai fa tua po jo fine reserve pule ai a talo fo mo fo fatu fa talo fatu le fa tua sunga fa fenga nga ia pasta unasa io tarako e fa tu afia sili le mafuta mai I la fo le piko ule I nai otara a talo fatuai ya wai monli le na
e whaatalo whatua I lau songa e whawhiangainga me se wot whalitua ia fia lava e mai mo mai lungo programe ia mare to tele lava nisi o tau whawhiangainga taulangi ia woma ba anga mamai ale tātou programe kolita Ioane Went malo lava le unusai malo le whaatotoa whaatalo fo I le fionga ia au pesta mare whalitua I harupe lea mafuta mai foi ia I le programe le nei vanga le viawhiringa tai lea o le tofine ia ever after lea e tawhao I nei New Zealand ia malanga mai au Sitalia o folofon whaatalo whantu I te auto umara fionga to whai ono siolo le mafuta mai le fionga le tofine a leota Rita Pau shout out happy birthday today my darling Tania langa Ali Lord bless and much alofa o ia le na Ave le manga ia fu ko penga mai o ka mai me ia dungo programa. Fa manu ia tu la soifua o le to fine pole a fine fo ia Tania langa ali. O lo fa anga fa manu ia mai ia le o Rita pa. Ia pa ia fo yo ainga molo wasa soifua I le ne yaso. Si ulai fa po vai la tu ni. Ka mala yo ka masasa o ka mai fa talo fa le fionga le ulu ia Agnes Smith Moores le mafuta mai fo le programa ngata I leo le tofine asina ula valley ia male tautonga Mr. Mongatai family Mr. and Mrs. Mongatai family ia le sunga ia pepe Mongatai malo lava foi ia male whanau le mafuta mai I le neivanga o le Afi Whatalo whawhabitoa tu I le matanga ruenga o le corrections I ni usila nei Tasi le nei matanga ruenga I pele lo loto Marifatu. Al talo fatu ai nisi o walo matamali I Samoa o lo whainga ruenga mga lulu e pea. I le matanga ruenga o whalepui correctional facilities I nei New Zealand. Ia. Ai masia ai sia mātou whalepui Mount Eden. A talo fatu ai le fionga ia to whaiono le ta mātou mua tupuola lafi tula. Ia. Whainga ruenga fo isio na alo tamaitai I pea uswa fatu tupuola ia aira. Ia, ma le toa te lea o nisi o na ia uo na iuso foi. Ia, Ulrika, Filifilia, I oe. Tasi o to o le vaa o fonti, le au vaa malosi mo le vaa kasi a Samoa. Ia, sunga ia Ulrika, Filifilia. Ia, ma nisi lava foi o le uso sa tatou whaingaruenga wha atasi ia. Ma se o loo whaingaruenga lava foi le nei taimi, o te reo maua po o ko whaingaruenga po o kukuri o kou. Sia o uso ia aleni ki whaataro whātu Ioe, tasi nei fo ita mari o le atu nuu e sere sau wai pongka ia marito o tele lava o uto mo le toro whaanga o le proklame whaataro whātu I le uso I le tofa ia whatatamati le lua ia marito tonga te sisi ma le no whaaro le mafuta mai Australia ia ma le tofa fo ia whata se misi ia West Auckland talo fatu asiata proclame to finanga yuli le usa tania ruki malo lava ia ale mafuta mai Brisbane South Australia I le nei fo ivanga o le viafiranga tailea o le to tele o to o lo faepa I lunga o le tatou proclame I le nei vanga o le viafi tasi le vainga ta ua le mtanga ruenga le corrections ma le tuofo o nisi tele o tatou update o le ata pena mai ia ka ko fai news makaukia o le sunga ia mau hunt ia ngata fo ilea o Elvis Mr. Molly I lunga o le tatou proclame ia I se taimi ele o to mau ai tasile nei vaenga e whaataua tele mo I lantou o loo nofo sala I le to ese le taimi nei a mātou New Zealand au kila ngonga foi e au ngā foi mo Samoa le whaamalosi nei mar whaamalosi au o le tāua I o le au watu o mene I o proclame e to tonu proclame fa Samoa ma cultural program e ai me se fo yo I lantou o le fo ile watu ua to ese ia ma o mai fafo to e fafo wino la to wolanga ala ka ua I o le mata ona fai I la to proclame ele nga to proclame fa le nganga a proclame fo yo tato wanga no io ko sila Samoa I le kausanga ngai ke lo o fa aluinga pe fa koruinga le ngu mela le fai tau o fa yo I la to o tama fa na mo le tunu lenga wa ku Samoa e fa tau nu o la to sua fa matai po nofo ia e ka uala le fa mala mala le le ma le tapu e no so I fua ia nei nei foi fa na
O le kasi o vaenga o te whaia tu pea lava le tala lea ma o te le vai e whaasoa le mata upu le nei. Kasi le ngei o maka upu sa o maua i tutonu le whale puipuia o whai ngā ruenga le mtanga ruenga le corrections i nei New Zealand. E Mount Eden. Mana tua fo, o Mount Eden o lea e kao fia ile kele o paunka. E whako a sentence lo lea ngā avirola ia e kua Spring Hills a waku i ngale Paremoremo ave i mai i Manurewa i Wiri ave i lunga i ngafa mai si lava whale puipui. O le fesiring o mera kasi ale ngai ka ki fesiring ia i kupulanga sa moa ia a watu tutonu ua troublemaker sa ua lanto ngausia kula fongo. O le fesili mua ke whaia iai. Asia wa e wai whaia mea. Ai watu morianga ke whai kaua kunga i morianga. Kalepe. Ngaoi. Kalepe. Ngaoi. Whao mea. Ka vale o kulanga uma whapena. Ai e fesili ngai ka maiki. Au ka maiki. Se furu ongo, se furu fiku, se furu valu, se furu iwa. O le vale. A fesili a kulei ngai ka maiki sa mone. Soli. O le alma fuanga wa e whaia ngai mea. O isi ka maiki whaka ka irua kausanga talu no mai sa moa. E kele fo inga kako se ma whapea mai o naita maiti na soifua i ngai New Zealand. I'm telling you the truth. Ua siri aku fo ile a mio pu lea o ka maiki ngwhanga ngau ngai. Ngai lo resi au kuori lea mai ka i waka i rua ka i koru kausanga whako au mai ngai. Kamala ngā lea asa fo inga yara ko whainga. Ai pe ua telea ina tato taule pua ma whaasino sino ina yalo ma whanau ngā fofoa na soifua fo lea. Not all of them. Believe you me e kele ngā whaia prokalam mea si vaenga le i ale youth court. E mori mau mai nei nisio to ina ye mai mo mai so ngā le fio ngā tole a foa ma. Ma sa nio no o urua tu la ia e fiso soani na ia lato cultural report i mangele. Ele youth court. O isi ka maikile intrapo i kula fongo prokalame lea. Whako aka i rua kausanga karunga o mai Samoa. A o onga i Samoa. Ia. A o onga umarele i ala to high school i Samoa. Whako amalanga mai a ingai. A o si kaili e whai ingai maka ukia. Anyways, do e fo ila la utala i le kari le au mai e ka maiki ingai. A o fesili e tuai. O nana mafu anga wo kou ngau si e kula fongo. Aise hau kou kou ngā oi. Aise e wakure si adi. O judges o le se lea. O le aru ngo fo pe punga i runga ka kaengi mo rio le awala. Yes. E aru ka lepe mo meo sign. Fo inga imantua o property ngā le malo. O le sila mea ngai wakuela i kikile vandalism. Fo inga le e aru kusi solo i ngoa ma faaleanga meo wolo fale oloa ma tūlanga whapena. A fesilia kunga iai. O le ali le meo waiwhai. Ai sauri kati. I've got nothing to do at home. Officially le iai. What do you mean nothing to do at home? A fia au makua for my they've never home. Yeah. Mana ia fulfa lau kele ku ngai fa fonga mai o to matua tu lo ele ia o ia matapia le mana ia. Ai o le tau longo e kupu ele fa kua. O le kali le ala mai for my they've never home. Fuck, what do you mean? Yeah, my dad just go to work, umaru to work. Yeah, he spend time with his friend, drinking alcohol. Whako asawa whale kai me moe ai, ma whailanga me ai. O whako, what about your mum? I found my, yeah, same thing. She goes to the housing, o a ea ngā meo, hausi o a ea ka alonga pinko. I o isi o omi. I o isi kai me whamai, they said they're going to church I mea le roko. E ma fuala no ta whai atu nei nei vahenga. Awalanga ye isi kai mi pe yo lai fa pe o I mea le roko. Ia aere ingi mea le roko alai mai tau. O ila, ele ai ai loa mangi mea ka mai kie whaia. A maka i longa o roi fafo mare fale, ma maka longa sa vari soro le awala. Mana tuala, o le kaimi ai ke le ango ai loa e whaakumur kaimi le whaise roko o fiafi. Wa ure koe whaia mangi roko o fiafi. How many families o whaingi roko o fiafi ngai kaimi? Ngai ngi usila lau karango koe ma Amerika, tatia ia tātou Samoa. Aola ukala, how many families o koe whaiangi roko o fiafi? I don't think o koe Moses fulpasengi. Yes. Ona ua tātou pisi ua pisi, ai ua leai ai mase kaimi ka maiki. Aruaku lor ka maiki ki lea, sa vali aku runga le awarakeli. Aruaku, apo mai e isi ka maiki fo ila e peko le awarakeli. Au maoli le au lalokonga. Aruatu lo ina, fio la e home mai lor ka maiki ki lea.
Yes, watu. O pe fio welcome aku inga e kama association le. Le au troublemakers ia. La ua occupy longa kaimi. Ia. A makale le oifo fai va ai lalo awala lau papa ai lalo kama I ala vai vo I ele ia mo alleyways a oifo ango fo nga fai mea ke ia le o so fa ile warehouse. Yes, out of the blue. E ala kula le kamikiki. O lai pe ua manga ia mai longa kaimi. O fa kwanga le va tu mo wata tu matu. Nga uma elea. Fa o le kali ar ka Samoa. O le ansa la var Samoa ye fai fanga o fasi. Yes. O le kako respond a le kako ke kali e ngai kako fanga o to walo mani matu fana o le fasi. E wa foi lango le meanga nga ke ia le kako fa pe mai. Nga ka fasi o mai foi mako ia so o ka fasi o mai foi. That's why you fa wow pe le mistake le fai kako. Ma fua I se a angor kala le kuspa ia awangi ipare awai awa na ipare awai e ia maua fo yo kako kai fatalo fatule se utama fale nganga le sunga fa fenga inga pasta fata waita male fa tua melody fa manu ia tula soi forze or kama au lele ya menu sa so kiki ha mi sia tia la sona nafi o le la wo le ropo ofia I kausanga I menu. Happy birthday. Ya, ele sunga ya imenu o le alo atali I o sia matou tama fale nga po sia matou fifia. Sunga imenu fata. Ya, ona na file na ato ia ilona talesi tau sanga ufa popo ile tua ilona soifua. Ya, fa manu ia le tua. Te fo ile atali ya, tino me se fo ile o le nganga. Ole fa mai senga. Atol sumar tasi. Sumar kasir sunga ya imenu. Ole fa mai senga leo ne tato atule le malolonga o te lo fo ile ua stand by mai nisi o tato ua sui. Ya ua fo ia le tato. A mai fa mai senga leo. Ona ilo le tato fa silanga fa ala wa itele. A wa le tulanga fo ile lele. Cases o le sunga ya Samuel. Ya manisi fo ioni so ninga pe ona facility o tele mai ile atunu. Ao fa mai senga fo I mo le tuua yore malo le sunga ile fa fenga po le fionga tama patele mak mata ilinga ya ile vai so no tenei ya fa mai senga mo le vala au pa ia le tua ile fionga patele mak mata ilinga I Samoa fa mai senga ya oro au na mai ainga sa mata ilinga o malava oro alalam papa au I tunu I fafo ni usila Australia America ya fa peso se tu fa o le lalulangi Manu tele lau malanga pa tele father mark mata ilinga ya ele fa ngalo ina oe I o matou loto manganga ya fa tua fa mai senga na lungo le tau te ya ele vanga le fiafi ya ele tua yo le malo stasio poutu to ngalo ngale tua ele fa tuanga Catholic Roma ya me se fo yo ila tou sa silio no manuia o tou loto ona ole tautua fa le nganga le nei foi toa manu o le tala le lei ni so tatu fa silanga fa pe o ke fie le siampopo to tele ni si sa su inga mai ya u siampopo le ela ku nga ku no tofo ile siampopo le nei to tonu le tonu o New Zealand tapena ina ele o nanga le harvest delight Samoan popo jam ya por siampopo o tatou fale o loala na watu ina tuilunga iyo ya o lo fata winai ya o tatou fale o lo taste of Samoa ina tolu paluso mfa Henderson Valley Road I Henderson ya ngata fo ila ile mo o joworo papa au Hamilton o le na ua maua mfata wina I le fale o lo le Tasi shop lua se fulu Norton Road ya I Hamilton sila I fo lunga le posters le na utu na tu o tau lo tu ofisiri mai le ngisi amu a e kofo iai kama fo ilele le fako a manga sa ve ure ulo I Samoa kongor falai sa ulo pingi e ro mare falawa matua fa ai poipo a mare falawa por masi mama pisu po sa oilis ko ingor makung ia le na lawo tu ina tu lunga pe fa so tai ia numera o lo tu ina tu lunga ia isa usia mo ma fai fo na kiliva ina tu
e mawhai ona e vili numera ia, me se fo ia le harvest delight, ia la tau te kiliva inatu, I lo mota, ia le siamu popolea. I'm telling you the truth. Try it. O le si vaenga, te wha malulua tūlava, I le to te leo tātou o le tunu usa auto va atu e whakauinga papakiu ina ua o whaasalalau ina atu le tau mwhainga sa ilinga se le nesia mato au kirikiti le liona mai lauli I ina Weymouth Road 5 te tele Samoa o le upu mongi o ki kau kingo aku ua le lava le tāpenanga iyo e tele mato wipu na tāpena sa tāpena lava ia manatu fo ia na o se lauli ma se fulu ko inga anga ka penga I ko inga ipu fa penga I fa tawina ele papakiu peitai fako a over ai ale is a papakiu na amata mai le tai ao I le tau le varu ai afa ele se futu ua mama a toa lava wale ai ia o te wha manu lua tuai ina inisi fo I ano le antunu me se fo I o tamali ina itina so le ko akelo ngai makukua na afifio matala au tulava ia masi o kusi I kako feilo ai ai ia mapu ese kako waka e whaafte tele le tau wanga le lei aua tau te pole next time e toi fai ai ole a make sure ia matua se fulu ngi kula la popo ai kukumu ia e tali ai lo tau anga le atu ia e tau wala fo I le whaatala ulantu sa ilinga seleni ia sia manto fo I au kirikiti male whaalinga muni tatu atu lo le malolonga ia ona whaatapena mai la ia leo tatou tala o otu tonu si tatou tino ona talu ai o le to tele o tau o lo ofisili mai ia te au pe ofea ai pe whaafewhia foi ona aveni e tau fiso soani I Samoa e tau wala antu e fiso soani ai le sa ilinga lava o le mea tonu ia I le tau mawhainga o cases o loo iyo tapisa I nei mangunguru ai le tatou watunu ona o le maliu ai o le antali I atu au ua whaingoa ina justice for tu au o le tau fiso o tai atu lava I Samoa po ai tonu I lantou o loo lantou ngafa tau li maina lea mata upu tūlanga o ne seleni leanga ua matua to a tele lava ia le mamanu le tunu ua meli mei makusikusi mai e te asiat fa mole a po fia kongu le la fo ia selengi ma ave ia seleni e fe so ani ia o le lana o tau fiso ta ia tu nei sa mo tau saili e lua la swafa o le ua tu fa tasi uma lava I le tau mawhainga le ua vatu lunga ia swafa nei o ila ua ia e la fo ia seleni le whaafonga mai wa uma fo I ona fiso ta ia tu I nei fo I tamali ia I te tono le tanto watu ngā fo ko sirfia to tele anisi na nau mai whaapea mai ina ia whaasawi I ona mato tau mawhaile la fo tu I Samoa ia peitai I o ko sirfia e le nau ta inga e le ia le avestonu la vai Samoa la fo ia o swafala na tau te sirsila tu iai mo oelea e te o ele te tau mawhai e te fiso soani o loo mo o mia fo ia I lantou le fiso soani o le keisi o le sunga ia Samuelu o le keisi o le tofa ia Lio o le keisi o le tuafine ia Lise o le keisi o le fionga le faipule o le keisi o le toalua o Sam ia o cases o malava e mai se foi o le faletua o le faipule ia vaele mana tuala o cases o manei mo sila fia na mamaru lo tero le tunu o le oto tonga le sa o maua mai Samoa e kongeki uma cases ngai e tasi ala le upu e tā o whai ai I le lantou sila justice for to out ia o le alalana mo oele te mai mo whaafonga mai le nei taimi au te ilo fo ina ua iai ko fund me matulanga uma lava sa avatu mua peitai ia e pulea oe ia I le whainga o lau donations however a whaapea o lea o le a e sendinga I sua whaia na outu inantu iluma le fo le atau ma whaia pinpoint aku iluma o le tātou screen ma le uma e fo ia ko fisiri mai ai a uma na e sendinga ia a e fina ngalo e send mai le lisi ki fo ilele just for confirmations ia e mawhaile ona e tango e send mai tonu o le messenger tau te iai ai e send sa o la vai o e ia le selengi send di Samoa ioi awala le mea lea e would be nice mo auto o le send mai o le kopi o lau lisiki
Pe la e ai nei ainga ia sa la to fai nei. Po mono la to sendinga se lengi Samoa. Ia ai na tango fila va to send mai le kopio la udisiki wa screenshot a foi ngalenga e sendinga le. Ia mo ni tato fa maunga o le accountabilities o le mea taua la valena ma le transparent e nga ia mangingo ma mala malama e le peisia ka ko meo me o so mai o len ko misa ile vanga voi de io ko misa ya la ua nanga manga ole si o so ko kupe o e manga ole si aru i fer kupe o tato la e o talo sanga tu o te lofo ia o la fo ia inisia what do you call supporters groups o lai fa mo popo ai la towia ma la to fainga e so so ni ai lava e le fa inga nga vaenga ia ja o a ui o le tangata na ona fa sala lau batu ia le fanonga lai au mai ia e suia ila to fo i lo tau mo faia le fina wina o le fo i tu o le mata upu la fola ia yo la swafa pulea o e filifili ia pe la fo i le swafa o le tofa ia lio pe la fo i le swafa o le tofa finele na utu ina tu luma ma numero na e fa o ngai nai au on so se o nanga PacificEzy money transfer Tasi na fa o ngale o nanga na PacificEzy ia o se sponsor for i tonu o tato o nanga le Blue TV ale ai MoneyGram Western Union in patch o umalava au o nanga money transfer mo se tato wutunu ia fa o nga ia so au o nanga le na esenda ilau se leni ia o se update le na mo le tūlanga lea e tali atua inisi o outou. Le tau te whaafisiri mai. Po o whea tonu e lafo iai. Awa kou ke la fua mai se mea kea. Yes, to be honest. Awa ne i la fua mai e se si se tupea nga i le tātou Blue TV. Lafo lava i suafa na ua tu ina mai. Ai a whaape mawhai ona e pu ea lea kaulau lisiki. Ia ngai ka ngore kongi me. O ur keu lisiki. Iyo ele le yale na i to tapa mai sa mo awa o langa o le u fa la wi lo antu lungo le proclamel nei ia to tapa mai la sa mo ina inisio ni fa monianga ia ma faile ono u forward mai ai tu langa o receipt ia ma mai ngolo to ma au ia o nisi la vai o la ua ia to connect sa o awala o to lava organizations o a uma tu langa fa pena ele o suia atu ai fa silanga le vaenga o lo o tau whia ngai ma o tau ia. Wa ia organizations o lo lato tau mwhaia nisi o fast supporter group mai e tunu ese. Awa ko ke pole. Whaia o tau le mele na ua mai ono o tau wheso o tai ei foi. Ia manisi o lo o whaa maupopoale vaenga o cases nei tono si o tatu o tunu. Ai pe yo le update le na le ua o tano au vatu. Ono se wheso o tai mai ila tau i Samoa. Tatotu malolonga a foi mai. Ia fa feilo ina ia tanto wa fai news ma tautia mai si o tanto ko tunu i Samoa ia le sunga ia mau hunt ale ngata foi le Elvis Molly i lunga o le porokalame ale Tautai A'e i le nei song 4. But we'll be there. Journey together with Digicel. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre. The
Whaongale tautua le PacificEzy le masino February ma mawailo vanoa te manu malo ai whailonga tupe tai lua se lau ta lau sautia mo ana paanga. E se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei, ai se fulu whailonga mo Samoa. Lai se ina le nei whapitoa le aso tofi lua se fulu maraivo February. Awane ngalon download le PacificEzy app I lau telefoni whawe ai, ma la fwai o tupe whamamoli I le nao le lima ta la le totongi. Olo avanoa fwai le direct transfer te posi sa mo yelau se leni le tātou account, ma whaatino la fwai no au se leni whaonga ai le telefoni, ai inga whapitoa. Asiasi mai loi o tātou ofise tolu o tara o tāhuhu po mangele. Pevala au I le o barsalau o tasi onono. Po telefoni masandi o le lua fituono fituiva fitufa, ma le lua fituono fituiva badufa. Ma fesili mo se la lae lata la tātou mo oe. PacificEzy, o la paanga mo tupe whamo modi Samoa. Uma que esposa. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Ango. Soli. Wala me ke mga oirugo ki amakat pro kala meri e koe viri mai. Mole se koma. Si mas no ta fa chama se ta pa. Ma pawale or kai me ke iro hai ka umaya or ka manga or kai me va koi top up por pau. Ala me o ke wo umra nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o mi singa me se fa ka singa me ya mole ko manga. Ya fa ro le mai o se wakari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguri em kar po kala me. Ma elo ka u mai ka ko next to nga u fa pa uma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai lo. Ya volle. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show le fai la ko fa lo lo. Ya fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O wha whaingo fia I nei nisi o nanga I pei o wha ataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo wha o ngā ina ai le taha lofa voucher. Taimera wati le ua lua minute wati ai nei le itu lai lima I le tautua whaua walau Blue TV mai sel proklame o le Tautai A'E le rivanga o le fiafio te fia whailo atu. Ia o le ua se le manto au waa. Ioi, o le au waa mai Ausitalia, ma le au waa mai Samoa. Ono winga o tātou talanoa I le manu Samoa, ma le au a le Wallabies. Ia, ilunga o le proklame le rivanga fo le fiafio te fia whailo atu. Ia, o le ua tau ai tau no o le safolau o le urupo. Ma tau tia I te tono o le tātou watunu o Samoa le sunga ia mau hunt. Ia, ai le ngata fo I lea, o le sunga I le ri pese la wiloa, whapea ua maliwa o leo toi soifua mai. Ia, le sunga ia Elvis Modi I le neivanga fo I o le afiafi. O fo roka mwhataro whatu le rua vase lua, kako amaka mai ari I, kako amaka mai ari I, vau pese, pengi ura lau wha, I pese whafi fianga re kau fai me Australia, tato amata me Australia, talo wha malo se fo manuia? Ia. Se fo manuia lau tau whaale wa ambalai, lau tau wha siata. Whakalo whakoi mo whalo whaku fo I lau sunga fo I ar kaku kaikai. I ngai vaenga le aso. Ia, whakalo whaku fo I lau whainga luenga. Ar kaku Blue TV po le Tautai A'E. Ia, malor wha malolosi malor ngā lue. Ia, whakalo whaku fo I au ngā tofia le atua. I ro whakunga paulia fo I o ngā luenga le atua tala inga tala lei. Sai fua manguia. Male nangi mama. Ia, whamaru lua kwa siat. O le whakau sawa ngi ngā walo avela au ka pulisi e pāo. E whakawhao na whakau ngan me wale no tua kai. Ia. E le ala whakau sawa I pui lau o ngai mea o alo wha iai. E lo wha mea ngai Vietnam ia o rua. Whamai e ka o kuanga na kua lo whanga ia o rua. Ka kia wan pore le lau kango I liwa I wha Samoa upu. E ngāra. Le rafka sa wai fa maru lua koi. O koi ngo sa runga I roko fua ia.
ta ora fa ma vai ngai kuri si lau koi foi ngai mea Ole ia sa ase. ora koi ngai we ele le fa sa mo ngai mea fa ki ko fa se fo Ole ase fa Vietnam nga momori fo nga sei tau ma fa rongo toi marsunga ma wa fa fonga la tunu ole ase na fa Vietnam fo ile nga fa yaku ya o e ka uma ya mau ya we ku sa fa ka lo fa mar se lo le honey wem hik ila honey wem hik ila fa ka lo fa por e por fa fe lo nga ya o si fa Vietnam ni singa nga mea honey wem hik la alo o so mai ma o so mai mas ko ingo ikirai ya ya se ka ko ku Samoa ya hani wam maloni lo sunga mau nei vai ngora via ya langa wa uya langa yere langa ma ko foi ngai Vietnam ma sata ese kai pe ya Filipino e kasia la ku e ka Filipino ese uma kanga kai ese foi ko nga fa ka lo fa mar kuranga o be fa pen o de la fa fero ya ku ile si fa ka lo fa Vietnam kor miaro ya nga fa pen or fa ka lo fa langa ile si fa ku Vietnam sa u ye foi kor miaro ya fa fero ya netu la fiafi i lau songa foi po le fonga tato por kalame po le faton lau to fa vai malai lau to fa sata il nei tu la fa tai foi pulenga tato TV le Blue TV le songa le pule malau finga web il tu fa tasio le nei por kalame ya e long sa ia foi le mamaro tato watunu ma se por kalame o tauta ya e mo tua i le longa se pico le lalo langi le ma fainga maua mai le ka ko por kalame o ngor ko ke lo la ko o lo fia mauangi ngai kala ya ere nga kala ora songa fuar nge lo fai ka ko kala mai ima o la lang ya ar ku ranga foi le i ngai kala o ko hangi me o ku buska ka ku isa mo nge ya ar ngai ka ko ka foi o la lam papa au ya Australia male nga fa la sia ta fa filo e to ni tu la fiafi fa filo foi le mamaro la tunu o fa un fa ba no la to taimi taua e mai mo ina foi le nei por clame luna i lungo tato por clame tata ya ile ala ata TV por le Blue TV male nga fa lo Elvis o e ka uma wa mai piko o Vietnam le ma wai le ko nga fa karo fa le o le korokoro mia o fer piko nga o le foi lo fa sa mo ngor kamalia e para nga piko ngula le ela kala kama i korkolo bo le ia ka ko le korkolo le nga kai kongo nge yafu e la kama ila la va nga ku sera la va nga pe e la kire fa nga kire lan mo le por ka ele kai pusira ka ke nang ngala ko fa ngan kai pusira le ole h ole a ahi malawa olo ngoinga ka ko Tagaloa ole ahi ya Sorry. Ane mene e o rua ke rua o e whaewa rua kurisi rua mai whai mai rua me. Ia, a taro whantu le rua vase rua. Ia, o ta wale mau mai sewa isi tātou. E roa aiwa, e oe, sei, lai whai holiday ar sunga ia Waikiki, e oe. O lai whai ia tūranga fo i ana tāwhao ngā Waikiki. Ia le foi la le wa le pa au mersunga ya Waikiki no tanto proclame. Ia ai ka ko mo ele ni update out the wing ola utala. Or fisiri mo ya. O ane o fufu nga sa faile ne yaso SMI le avenga o kurisi la to fatu vasa por sunga ervisi. O a mai tato wa pitonu ina i Australia ile nei la vaso ma va ingor tau. Siata more fa fisiri ya foi la to fa. Manga yer kau le kau pa o mai la ma ko le lua Lua le malo si ole apa ngai. Ole mako bevela mbre malu dulo ngore kule vai ole kau le afa. Ele bevela ele malulu ia api fa nga kong no ngai ele malidi ele bevela. Ia fa le ngorua bo ina le. Ia ole pulang ngai kaya o siata. Ia ole songa fua ia ole soka penga fangua. Ole songa fua ia ole songa e ka penga sio ma ku pangua vede ngai vao ia mau bo pe ya sola e wa songa puai o ka me ki ka la pisi ia me fa penga mo pai ia wa ngi ka ia sa o
kere la wala le la unga me parpala ye ko ave anga itua se kang we ka forum kuka we le fakau ye saule vai o va mai lunga ye nga paunga ngai feau ye masauro pakar kare ku kai mer ka ko por kalambi ya malo fara ke lava alo whaatai. O lo ke whiwhi sili aku I lau ula whai. Lau ula lau whai. I oi. Po e pe sa or mawa vai atu mamau o se ula lau whai le ula pe ese se lau la au le te ula ina. ole lau fai ngo waru le sko ngai kele vele le va ore si ai ngo palang au ka we lo le lau fa po le la ko le ka le lau fau ya tang ro le ka mai o fa pe ma ya la ka mai abi o folu au ya kero o makuang le ko kalambe wa pe sot o lo ke alu ngei na songa pu ave au e ave ku risio ka ma kong wala le fa ya tai ro ko fo ka ko ku manga ya sola ra wa nga fe na u kau kua mai kolom kuka ya pe menga kan ko ula si fa manga ko fe kau kua boy le o maka mai ke fa yumo o sola u fa se sam Ya, alo whaatai. Ia, tato me ia tui Samoa mau. O lo ke vai aku pi whaisau kala ali e la lango ki munga a le ka piripiri lo wiri a me le tato tunu umaritau. Ia whawhetai a siata mo le avanoa wha auro foi li potia ini so tūlanga I pion whawsiringia tūlanga o tau Samoa nei mai lava le tae au mai le wape au ai le I malama le lei sa matua I palasi ti mua o nei aso atoa wha malu lava kulanga ngar kau ngi Samoa ngi aso ako wha malu ai la ngonga ale vevela yo leo se vevela la foi le malos ai ke la ngonga foi le vevela e mo kim ai sawe mar vevela ia sava ia langa le lai I lo uso foi mo boni fana wa onga yo sava ia foi male alofa le tautua foi nai malo le malo le baenga o tava le afi o le baenga le traffic I le fatino ina o la tonga luenga ia sama kwa su lava ngai malo le malo I le loko ki munga tai au ia ai sa faia lava la konga luenga I piong fakau ko inga ima mo I foi faila o nanga I le fa so o le kuranga le wele traffic ngia ka ku Samoa a faisa e usu mai le il kausanga ke anu aferu kolu I le kar fiku e sa me marfale fai ka inga po I le fale ana e ke kaungu le falo farfanga runga kausanga makia pe ko e lima mingu ke lo ko infanga runga o le kai milangi e le ko e mau lo kai minga wa kaungu wa ku le ongo la usu o ngor kuranga wa kele ka vale wa kele foi fofanga tangata ia kuranga la le e kai for fiku wa au le kule I sifo le saule mar kaulanga fa solo mai fale ka ya mako e kai for fiku wa au le poloka ka vale I va yusu sau mai lava I vai moso le la wala le halo ngai funga le mangfanga I vai moso sau wa ka wa I vai yusu io ai pela or ka ngi I le loko kimu sa o mai ale poloka ka vale ngai I le fasiusi ungo vai nganga tua o ile mai ke ka io se kal or kalanga le ba or kala mongi le kulanga I le kele o ka vale ia ai fa fe kai lava ngai malo le ba nga tabale afi I le kau fa so inga fo yo le au nanga ai le ngaka I le ole ngaruenga masani Tasi o le whaakolo sia reo ngai alo mwhanga wa onga mai le sikuala io ia ar kulanga ngar kau Samoa ngei ia e mo I o lenga kimu whaaman ngia so ako ai sa o le aila ngonga le vela ho ia ma le nganga whaalo asiata Malo whaatai. O vai atu lava o le visili ai tau tele I avanoa fo etu ina tu tato update. O la ufa visili le fia vai atu mau. Atu ia le whaafonga mai le atunu me se fo o le sunga ia le visi. O le le whaava le whekunga inga o kaimi e wai nei I lo taimi lo I sio a inga ma o taimi fo I le pisi ke ro lau sunga ni mele wai ai. E pe wake le ala o nganga I lunga o le ala tele ma tūlanga o le ale scheduling o appointments. Wo vai atu fo I wo tele ai na whai au appointments I le manu le atunu fo I whale ainga ma vaenga whapena. whawhetai a siata mo le avanoa a whai e lufu whai kula le aso e koe fast food valura whai o appointment nongo winga kai a whai kula le appointment o ila le wasa o le upor whale I kumoiden usul kai au usul po ka pau me o le sau ka kia ako pa wala po o mana warke wa ku fa finga na ko wa kaule ma sa va ngori fa io o le mele wa e mulinga fo appointment e fai mo me o fale mai kuma o ki fo ngani ma me o official malo ia appointment na po ile ko akele o ilako e fia fei lo mai ma fia lulu lima lava le po
o le mea le fia fai lo kwasiata langa yere mamaro le ku e pe foi le maka muri se tu lo lava o maka muri o mai fero ilo po o ngor kulanga vo de fa pe le se seleng o le wo fai lo ngor ka proklama Tautai e free le pu o lo waka e free fa kalofa nga pau ale me ko kongi o lau song nge ke wa fia songi mai le po e ko kongi la song le kulanga ile fa kalofa le lu au le kulanga o le pu o le aka yo me o ngala nga free le kongi yo male nga fa lo asiata ai le va ko se ufa fsili le fa talo fa tu le to o le tato o tunu ule mai mo mai lungo le tato por kalam ya le fionga ya to le tai fa muina David Tua ya le fa fonga mai de mai mo mai ro mo mai fo fa manu ya ngai lungo le tato por kalam mar to tele lava ai ia appointment la ia ka uangai o kama ia ru mai po o le ia ru ai fo ile i matai mo po i tama ia le te saunoina ya e pe kulanga nga ai la si suia inga ho ile pe o kai bolpo o kai mi po wa suia ka van yo o ila la ka van le no mar faila ku se lo po yo pa wa no le kai mi fa le ma ku mai le pe mi ko lo po o le po yo le ala pe bo o ila ka appointment ho nga le wa manga o fa finga ki nga mo mo se fa nga e ka si ila vai ko ka vale ma ko wo fa ka si po fe ma ko ya le ao ya e le kai nga ise po le ngora finge po ke alu ala so akwa e fai o appointment pa wan me manga o ilo ko ia fele le foi no Facebook le melo ke ya o le pola ko asia tala kala mongia e si mo moya ngai ka mai ki ko ka vale ma ko e fai ma ko appointment ma le nga fa lo la ele o se ele o ise mo le tolo fa nga o por kala me i se over tu ai me se fora na fa ele visi ole sau ia walanga o foi le fa kwai sau ia appointment ma le venga o e tai fa pe i lau pe o ela ia ke ruanga o i me te ferwa i ne iau passe se ma appointment asia tale ka fa ya ko foi le se kala fo ia ke o fa tono ka kolitio e pe ma dier ko le ka ko ka ia me market fo i vele fa ya kwai e lo me ngai fa finge me ia ma ke feo ia kama foi lo akwa le mera kami fa lo check ia wa me le fa no ngir ka uso ia bo le se kai mi e fa mo se kai ke le masi finge o ngor pisi ke ia appointment ia ko sol me lo appointment mau e sa o ro kala uso bo le ngai sing lo uso bo le mo fa open ngak ama kan ngo wa mo fusu ama kan o fusu anga fa ma ke ro la o le fusu kama le o Anthony Joshua man Anthony Joshua fakui mek fa ya ko le fusu kama nga uso bakario la fusu anga we la fa mai kele ia knock out da Joshua fa mai o ya me ke vie kama fusu le ke me ngale panga ma knock on pa le panga ma knock on o fa ko oi pa ma knock on ai le knock out fa mai ke ba ayo ia le fusu kama kinga uso ke vai ere a ko se mingu ke knock on nang pang knock on o ba ko e le ngaran me ngar ka so mau ngar pa ma knock on ki nga vidi mai ere se passe se ala knock on na ya mana ia telele ka fia pe ala o rua na ro bingo la tala o e mo ia e pe nga ka appointment i te mo te sa waile o te sa wai ile officer ia ele o mawarangi o appointment kamanga after hours fo ngale ale la fafta ye tole ma wa ya uduo le ai pisile ia le tulanga ile e appointment ai fafta tele e tu sai fo yo ia la tato tu nei tala toto e fo ngo fo de kadie mare a se tato tu ia ai la tato tamu mai Samoa la foto ia la usunga mau ia o ani tato palo mani tala toto me fo ro tupu tonu se tato tu no manga fa alo ia faftai la vai la songa le fonga fo tato por club por fa tono tato por club mo la vano ia se vano le fo nei ava toi nai tala toto o ani me sa tupu o le atutupu mangi me le i kai kupu ora ma fainga di pokia ku samonge mai lalo falio o di pokia va ku lalo falio o me mongi lava asiata ele aingi me fo en kala faku ele aingi mongi fa fango wanga o me mongi i me le aku kupu i me fo ye ko se furu ka usanga kupu ma me wa uma kupu
o lo kupuska ko ngi Samoa ngai ai usi mai fa fonga ia ona i tala o nei mai so tato tunu i Samoa nei mai lalo fale o lo po ia le o fa ma ni mai ele fa ton sili o tanga wenga onga le fionga ia ai outbreast Hazelman le kulanga o le a malo lo ia onga le tolu wa yaso i le kaimi o le fongo hoi leo o taitai o po faulu po taitai o malo tau plenga le ole a faya mai Samoa nei ia oktopa e tolu lava yaso le on fayona ona fa maunia mai faton silion tanga wenga onga o le a malo lo ia onga a fanga solo le fongo le o le fongo le tak o le fongo le foi wa failo mai faton silion tanga wenga onga le kulanga e kolu se lau le a faio o fai o li mata mai tai faya onga o le a mafaio na nga lue foi le ile auxiliary police po leo foi e so son o leo na e fa ka ko foi usala o mai for fongo le ile ya o topa a wa fa ka ko auxiliary police ai le fa kingo inga la ko e o mai for le fongo le ya o topa e le nga kan ko foi fa ya o la ko nga fa ya o o la bo foi marka ko nga fa leo lo winga e leo ko fa ya o kulang nga ko se lauda fa yo li mata mai tai fa ya o le wa le nga lue i lalo le baenga le auxiliary police po la ko so sangi foi fucking oinga ole kaukua ma le unanga foi le kaimi o fonkanga le ia o ka penganga lava mo le fonkanga le fai mai o ke topa tai o malo toplenga le foi malanga mai ma le tupo sansi ia le i mafai ona fai lo mai se tali e kapeneta wa le sa kar sangal tanga luenga leo i le mafai ai ona fa penga leo e so soni le puipuinga o malo le usunga fono le ia o tai o malo le o taupulenga ia ka kai foi e longa ma ka kai piko siri foi anga ir kulanga foi ngale ka kere le ia ka ko ma fo ka ko Samoa e le mafai nga kupu se kulanga fa blave ngi fo valenga o ngi fa blave foi pe o kupu mai sia ku ai e ka kau lava on ka ko puipuia e ka kau lava ka ko ma ele lei lava le mau i mele lei ka penganga o fa mo moile inga ia mai ar fonkanga ele se me o fa le ko ka penganga Samoa le ala li a mese tali ka peneta i kusai markar sanga ale mtanga wenga malo inga ia fa penga le mtanga wenga e kusai markaringa malo ile fonkanga le fa dia foi ele komsina malo le fionga ya au longo tino Filipo ya le ku mai ka au isia ku ole o Pacifica pe ona ya Solomona o fit o tonga ya mai si lava ya atunu la ito Pacifica e ku mai ola ku ka au e malanga mai nisio o leo foi ona atunu Pacifica e lango ile ngaluenga Samoa ma puipuinga sa le mu ya pe ku langa nga ile ka ku ka penga nga lo fasa ngi koi nei tau sama ya o va vela lo kausa ai ola ka fai pe o ku mama ka penga ngai ka koripo ile kulanga wai ai ka penga asio ka ko aku e kusai marka ko karinga malo kelele ya o topa ia le lo tari malo le mtanga luenga o le famsnonga Samoa ile taimi mua ile fongo kanga le lo awai mai ai fa masino sili o atu motor Pacifica o fongo kanga le lo kari malo le mtanga luenga o famsnonga Samoa o fa masino sili o atu motor Pacifica le wa faya mai Samoa ngai kaimi mua ya masa faya amor filo inga sama peona ona faya mtanga luenga o famsnonga i tau mesina ya mau le auri na le so le nga fa kasia ko ilo kwa ile ala la fanga fo yo amaile ina ia fa atino se tasio tu manga Samoa o amana ia famsnonga o le ifonga yo le nga ave kwa ya amaile inga ia fa kingo le kuma le anga le Samoa o amana ia famsnonga manko foi asiata man fa fong anga fo malo la tudu nga o Samoa le ku e fa yele mero le ifo po le fasio tangata se tulo lava po le lava le sala matuya e mana ia famsnonga maku iki kia fasalanga o le ua moria pe fa kingo ku langa le o le ifonga fa Samoa ya le sa va aya irunga i kusai foi ma le live sa pe pu men tanga luenga i tua ya mai sa fa tino mai lava la matanga o se fala velave se ya o ina na o ile o onga fai le talo le fono le ale no upoli tu malo ma o ai lava i kulanga o fasalanga ma le ifonga ia kulanga langa inga ia moli mawinga fo ye ngisio o akumoko Pacifica le kulanga ka ua ma le amanga ia e le famasnonga Samoa
o le kulanga i le whakingoinga o le ifonga ia po le tū le maleanga Samoa. Ia, nisa tatou tala mai Samoa nei. Ia, pe ona vava o ai lunga upenga tawha i langi Samoa nei ma le lalo langi atoa. Ia, lea wa sa ungi le afionga le i whaipule o le tumalo sa lenga numero tasi e tali i moli anga e lima leo. Sa whapea ona moli ai. Pa, ia, e pe ona maalia fo ile ia nisi fo tusinga ma. Ia, o lo te ena malosi e le afionga le i whaipule, le afionga e pule i whai matasua. Ia moli anga leo. E pe ona ia le moli anga leo tau pule, ia matau whai whaasese. Ia mau tanga ruenga leo. Ia, o lea la o lea so leo whatūlanga mani mata upure i le whai ungan masin nei, leo lea avala au ai luma whamstonga. Ia le maka upure a wale ku ngā kore kari e sunga le i whai pule. Ia, o le me maari e maka upure. O lea ngā mōria penga, ngā whaile mōrianga o le sunga o le whionga le i whai pule. Ia pulea i whai matasua. I le aso tofi. O le vai aso nteani. Ai ngā muaria e ngai kuskusinga. I whasara lau ange ngisi fo o i lako o lo whaia kuskusinga. E mo whasara lau i whala so ruru, ai whakua whainga ruenga leo laso i la whaingai i la skofi. O le mea leo wa fisiringia le kaimi ngai i Samoa ngai. Le kūlanga kūko a kasi o le whaki ngonga o ngā ruenga mtanga ruenga o manu le malo. Ioi, pe yang o whaia e le au fia uman mtanga ruenga si whakalanga. Ai o lo o iai lava lako, o lo o liki mai whakalanga mtanga ruenga. O lega mua whasara lau laso i le aso lulu le akau fia mai ngisi o whai pule por sunga pule ai. Ai whako whaile morianga pule ai la stofi. Ioi, o le mera le e whoringa mai ele o iai se kuko o kasi whaki ngonga o ngā ruenga mtanga ruenga. Ke longa mo kaunsi la sila toa yen tanga ruenga onga o le upuleanga ya le tunu ma foinga ma le ise fa ko kwanga le ku i le tatou mtanga ruenga. Ioi, ya ngisa ka ko kala kolu ke si mare kolu milionga. Leanga fa safua i le vai aso mtea nei mo i tu malo e luas furkas o polo ke ki foi lo milionga. Ioi, kolu ke si mare kolu milionga leanga fa safua i ku malo e lufu kasi. I le milionga lo ngarua le wat se ka ko va aila ye. E leo ko soa ka fili mon milion lea wa alu le akor le ploke ki ka ko malo i le kulanga le milion. Se va ngai ku malo o le ko alia le lako le ko sainga ko le si va nga ku per milion. O ngai mafua mai e le o fa malieina le ofisa o tupe ko le o kika le malo i kulanga o lako li poki o fea o lo fa nga ia kulanga o kupe yang saingi mo mo. Ai le lenga fa nga ma fai li poki. Ma vaku fa mali e inga le ofisa o kupe ma le mtanga ruenga o lo ngafa tonu ma le milionga o plokeki po mtanga ruenga lo tinam tamaitai ia le ai asa kulanga o le akori ai nganga uma ko le siri poki fa sauris o le mea fuila le lenga ma fua mo meu o kuskusinga voia fa mai o le se kupe le malo ai le ai o le fau le kupe a o kulanga e kakau nga le leima mausalili poki inga ia fa ailoa i le kulanga po fea o faa ia se lengia po o alu au ngā se lengi la ki ngae e pei onga lawa lunga i fo i le whakaranga ria fo poloke mo le ati nae ma le manuia o inga taitasi tono sio tato atunu le ala u wha maku aku isi ku malo ia o lo karia o lo iei ku malo o lo ko alia kulanga i lako poloke ki milionga onga o le kulanga wha le kongo lako li poki mai komiti fo ngeo fon wha bai ia lea wa fai lo manino le minister tupe na fionga ya lau timu ia wele se afua va ai lea wa makanga ruenga le arka ko forensic audit lea wa lea wa makalia le kuranga o suenga ho ia i ingisi wa ki ngae peonga ia fai nga malo tawai ia o lea wa fa nga solo ma ole vaenga le mo inga ko kala ke vaenga le PTO mai usila yo ke longa mamla mai foi asata ngai o PTO le mai ngai al tilangi le lo ngaf male faingo so spenga ingisi o aki ngai o lo anga iso spenga ya ale forensic audit ingisi Samoa e pe o ngai ai le malava le tia vea ye foi la vea mai ai male ka ko IT foi le ka ko national IT le nga solo ai le fainga pa ko lo kas lenga ku fai ka idima sukala fai ko idima ya ma ko ko ro mana fanga ya ora fai fo ma ko ka idima suru renga ya yo ya le la lo fai so spanga ale al forensic audit ba nga
ia o le sikulanga o ro so ai fo I malaki nga ile I farkal malo fo le Sheraton ia ole or kulanga ka ko valele Samoa Airways or kulanga ka ko fat pui I tan malala io or kulanga ile nupi fa lo ia sa le longa sala fa or kulanga ile official fa nga palota fora kai mo no fa sanga ile le ya male fams no nga Samoa oyo or kulanga ile wafu sa fo ia or ka ko nga fangua lea course mo ko milionga lenga lenga fa I sala fa po lenga nga ki e lunga le au isa le longa io ia male kele o isi aki nga o lo fa nga solo isi enga ale au se suele inga ia fa si poki ma le fa I no me lo timu ia e kolu ama singa le fa le wenga le forensic audit mali poki lo nga I kongo parliament ia ma fa ye po le se kuranga le ai ia Ngisio kako kala mai Samoa ngei asiata marfafong anga fo ele malo tatu watu no yo ya amakalia o ngi kausanga le fafekai o yalo mo fa ngau foi o le o kulanga lua sa musu ile lako fale o fo sa fa pe o fa kupe manga le mai le malo ya pan ya pe la vole malo ya pangi le o lo o ngume kasi ile sosoangi me ka wa onga ile fausio fale onga ma me fa penga fa ko ingo o fale onga wale au tawino le mamalu o afio kako walo mafa nau por tupulanga la bao o le kau a ko fale onga le asata man fa fonga anga le tunu e lima se lau luas fulu lua afi no winga sida ko mal afa milionga ka or fale e afi ai pokwa onga ban ia mare official fa ya onga ia nga fa fetai ele el tato malo ta wala fo minister le tanga luenga le o onga le fionga fo le minsta ya se ula yone le kulanga fo yo le malo fa por sosani fo el malo ya pan ile fausia ingor fale o fo mole a o tulanga lua isa musu ya le statu tala le wala lunga I tu singa lunga o penga fa ilangi ya sata ma fa fong anga malo tatu watu no so se tu ne la langi le lo so inga ngai wa maxus enga tanga lunga malo I se fa lave e pe ona mai ma wa le ola o se tene titi onga ile polisio Wesley College I fale ula pole onga le polisi ale metotisi le kalesia metotisi le pe ona mai ma were so I force tene titi oli poti mai lem tauku ya onga kulanga ma se o le ki mo ya sa fa pe onga se e si kengi ki onga le mama I ma wa ilonga so I fua yo sa va ko fale mai ya pa pe ona mali wa o le fale kongu ile kulanga so ka inga on ka upu le sa va kulava sanger fo mai le pepa mali o si tamaita ya onga le e au ngoa male longoina o le mtanga luenga o leo inga ia fa sa ili linga mo so ia ma ai fo se pepa fa kanga mai le pulo mali awa ale fa mali inga kulanga le me o se fa kanga le pulo mali we ave ko ki ko mali o si teniti ya onga le e le ma fa inga ave se fa yonga sa winga bulu ia le ala wo karo sangan tanga luenga leo ma faila ko suenga ma avela ko karsanga I kaile le pulo maliu le corona inga ia au mai se po le ase fa tonu mai fa pe mai lava le pulo maliu e fai se tau tonga fa pito yo nga fa pe mai u fa mali inga le poki leo ile kulanga pe nga ku por fa bla ya or kulanga la nga le ai nga la va venga ave ko si kengi kia nga e fai o to saunga yo le vai va ko fa fa kwanga I fa na wa onga le kulanga ma se ile wo ya nga fo ngi fa bla e o inga ile ngai kai min mas se awar ka alo lunga I ka faala o lungo si male mas se ia on kulanga de mai mau foi le e soi fu si foi alo le tunu ia nisa tato tala asiata male fa fonga foi le malo le tunu le wa fa mangingo mai le sunga le pule foi o official va I tau samone io ma fa pula mai nisi o va enga mani atu nga lunga e pe ona ia ile tele o mera we wale kasira va ai kau sam o makua I kele au si mau ai kau ye lunga le penga failang mau a vea ma me fa po pole ai le mamalo le tunu ai mai se lava kulanga mo me o fa ma me fa penga yo le o fa I lo le ofisa sile o le va ai tau mo nu nga o la ko e ma fainga au mai ai se kala le kau ia longo sa ia fo le malo le tunu I kulanga susu ya o tau ai o ngisi kala le kau le alu so le lunga le I ape foringa malunga o penga failang ya nga o le fa popole o mamaru le ku ai le I kala mongi o le fa ku inga le official ba ai tau wa nga o
la ko i mulinu e mafainga au mai kala mongi o kau inga ia ngofo file mo foi la ku ma au ngi fa popo lea o le mele ye o le longo mai isi ba ai kau fa o mai samo o le se ri poki mau ku mai mulinu ia le fa le nga ina mai ele ofisa silo mtanga luenga ia pole ofisa foi vai tang ele fa ma ia kala o fa sala lau mai lungo penka fa ilang ia marka ko kala mun muri mai samo okay lor kala lea e ka ko ke fia mai lau fianga hoi a siata a nga ko ile tui basa ia o le wa ko ka kala ko fa sala lau le ava ngoa mo le faia o ngata yudu o ka ko a o le man sa mo lima se ia o aku le aso valu o maki kausanga ngi e fa amuka i kusikar sa yo sa va ngole leida mo ka ko kusikar sanga ma ia tui basa ia nga foi ke oila nga va amar ko mai ia fa penga foi to faia set ia o po ia pe ko ngol malai pe fa fol malai o ke kusikar sanga ule mau ko ngol malai ia o mau fa fol malai yo o kulangan nga mo modi foi le nga fa aftai ile alo foi le tunu o le va vol tau tu ile la kapi ele ngata isa mo nei o atunu mau sa fai foi ma ave fu o le atunu i tele o atunu sa ta aloma malawi loi foi lingo sa mo ia o le sunga foi ya va vasa mana ya sei lala mapsua e kusai foi balanga kaukua ile kau avea foi o fai o ngata yulo tato awal man sa mo ia o sa va ngole lei foi ia mo ka ko ngeo ia po ai lava alo ma fa na o le atunu e hanga va almelia ako kuskar sak o le so valo maki e fa mo kai kuskar sak am pa solo lo le interview ia o le poia pe ko kongu pe fafo e ka lia lava yo ngai kala o ko ia mai se ka ko ku isa mo ngai male nganga fa lo asiata malo fa tele lau so ma utu sai fo yo le longo pu le ina o le malo le tantu boturu tele me utu putonu se tantu boturu ma na ia fo i vai nga wo e sau noina ya me se fo yo nai tatu tala toto e tu sai o le o me o tupu se tantu botunu la ka ko ya uskalia o le kele yo officially mau o le tele yo officially le ye nei ina inisio mata upuna e sau no ia molo na fa ala teleina ai manatu le o kango fa mau mai lalo o te to e fo i mai ai ai se ka ko ya uskalia ia fa te mai o to tonga fo ia le to fa tu vasa por sunga ya elvis ia o fo ni palo mane me o te tupu la fo i tulangi malanga fa alo ia Tautai e tulawa siata mo lo wa noa ia ona tala fo yo meo sa tupu ia ma meo tupu fo i se ma tupu tonu nei ia se talia ola ka ko mo mo i lunga singi po ni sa fo yo ola so lu ole vai aso ki ngei ia nga sa mi ko le malanga ale Sri Lanka Airway ole Airway of Sri Lanka e fai malanga tu sa watu isingi e fai malanga ku Sri Lanka e tayange e ri ako sa fai kulanga nga lo malanga ba ai vai ero le pailaki se fa le kongo va le wa lui fole asu i luma le meri kule ira va le i luma ku fa fu wa su i fo ilunga ia sa va lava un ko fa so kai mai le pailaki i lalo le tawa ia un ko kam failo na ia le pailaki ko li mai le vanele le man fainga malanga onga ore popole i kele se fa la velave ore kala fia ko len le vanele nalo ma fa sa o ingar pa se ai ko kolo le malanga ane Sri Lanka Airway onga se fa la velave e fa pe kai e po ia ore makala o painaki o vavenga i lole a pare kongu ai li malanga ma e se ku vanele malunga lavo New South Wales ia pio ka kala fia ringi aso siaka e dei se kala fangongoa ka kala fia anaia ea ola solulu au marka ko kala mena so fua solulu ai palasi lo kim aisa ya mako o pe la runga singi le sama kwa ma fakia la ver kim aisa awa ke fa kwa siaka o kim aisa le mako ke va kwa kasi si aisa pe lang yangi ke le aisa ya ade o pumongi la afa yo la ka vale la ke paka i ko kongo far ka vale e le ai afa yo la ka vale le se far ka vale ai ke paka i fafo ale va velo ka mo e ma ya fu ma lunga ma e ka va kioka e o mai ki mo sa wa ma ku ai ka e u mala ba kioka yo le me mo ngi la va ya siaka ye le ira ba ka le kongi den shu lang ka vale awa ngo ngava ku afa
o mere ngi ma ko ngi a ngosor ki mo sa wo over fia se lau ka va de Lambie ye mo ngara va ko rin siwa fa ma right off ye ele po pole kai kare o ka va de le ko ngi ren siwa wa mo ki ngwa me la ka me fo ai ala ko marka ma bo le bole va ngare ko ngi sen siwa ye nga paura ka la ada ya anu ye se me fa lau ka va di o lo ngowinga sa ki mo sa foi ma ko mat pongi ai le ki kele la pe o ngai ni sa poyo o fai dor ke no ka vale fa le ngainga ia ngor kamaro ki moisa ia pa fika ere se singa fai ngai ile ki moisa ma o la po anga oisa ki ror o le nyangi ke de ar ki de nga o aisa i pa la si mai ngar bangi ngimu ia la ka ko me mai Victoria ponge mer ponge ole ese las ko ngai ngai ya las ko ngai yo kuwa nga whaanga solo ai i are ko whinga ale e karesia e whakasa i mele pongi ngei ea nga whaaria e sunga le whawhengainga ia moe tauti ale e whakasa mai tentinong o se makua i aso whakumulia lea e lako maftanga e o vale luas fulmareongo e karesia ia e la vivea mai mapef sa whai lako ko whinga lea e ka penga ai le karesia mele pongi le e whakasa mo le fongo kele ale e whakasa i mālua. Whaalia le sunga whawhengainga le mākang o fio mea uma le asore, le aso. I le kaupaki mai o e karesia si ese, ia malako pesenga whaleanganga. Ia ua umangela ia leo kapenga kupoi, lako e karesia mo lako suyus fongo, ia mo le fongo kele i mālua i le kausanga ngei. O le sika ko kala Victoria Asiata, ma pawange o pawange o skeke Oscaria e fai fi ngo kale o paua pe o sila fia o le paua yo New Zealand ai pe kai o Oscaria nga o me ponge skeke e fai fi ngo kale ya o le asko ngai ngeng fasal lau mai i lungo le makokau e ma fanga le asko ngai ko e kala le aso ngai kala ngo e fai paua pe kai yang e makua ku le aso le asiaka e ko fang ia di senga ia ola ua ka fia leo ele fa pe a mai fa kanga nga foi leo e fa le paua e ia ngor fai ngor pingo kale a mako a ia nga mo e ka nga fai lo la sengi temporary license mo le aso kasi por aso lua mar sulua ka lar kongi ai a lua aso yo fa do sola kuirunga pe ka yange ele ia se la sengi la senga nga fai lua ore ia ingor pa ore pingo kalea e sanga ovak i le 5 paua ki sauma o ilunga o longo winga a ko 5 kanga ko ai nga leo i lalo ai ko fumala sengi ia 5 nga ko paua ai ia dia ia e kau ngala siar size paua e kau nga au mai ioi ai apa pe la o ke fia kau ma for pau ai le so la sengi e kangalo waru kai e ko fa ngale amu ma kausa mi ya o e ma onga ye ko sele mari lunga sala e sala sama nga mai lau kanga nyau paua awa amo wa yo paua nga mai ele trai sengi ya wa SPI ka ko wi ya ngala pai lo akwai ya kulanga nga ma ko fingo nga ya kakau ngo pai lo la sengi ker mo le sami e kakau o nga 5 paua ki sau ma oi ia e kakau poi o nga awa ngai e alu le aso e whakanga mai e vai kau e kau nga whakari si sau whatu silanga i ngā whakaoro ai mai sira waka ko ngi Pasifika e fia ia i lea whingoka o le siaka ko kala mai kempra o le asfalaile lang kia ngai astona i mangafi nga whanga solo ai le National Multicultural la hot kang ngol mea i kempra e festival nga mako yo vai kumu nga sen mai se kasi yo usong yak ka ya la fionga ya a wola tala le pepe sa maka ku yer festival ya o ka si yak ka o festival e fai i kempra ka sanga malaware multicultural ya ye le ko fai loale ko nga vaenga fa alinga o traditional for ia mo meo wanga ma ku fa Samoa i fa penga ku malabore la langi
O le kua se maanga ia kilo ai. O le tamari o sia ka kongu sia ka lau la pionga ia kuia li a sani tuilangi. Mo vai kuia ai. O lai failanga ava Samoa. Malo ki kilo kunga. O la kilo para langi la ifo e lima ka la le ipu ava. Ai fo la para langi manga kofo le ava le Samoa. O la ko kilo para langi line out. E fia kofo le ava le Samoa. Inga la ko le para langi kongi di makala asu fo langai ava. Pafikai de il kamari dia. Ai le ngaka lea. O la e fa Samoa. O la e fa Samoa. O le aso ko nga i lava lea. Sa kula i mai e foi se vai nga e kawie si fa ngongo. O nga o fa solo nga awa le o aso lea. E kusa le ongo stage. Ele kufa kasi stage ka milo ko si to kempra. E poloka ma ko mo le se ka va le ko sa ya. E se la stage o ka ko se stage nga ke la ya Pacifica. A ole si la stage la vea a Felica o Picola. Sa o ako lo lunga le o Palestina e ko fai la ko fari la ko meo la ko angu. A sa fai lo ma sa kam fai lo fai se la ko item. Pe kayange nga ka o fier komiki le item a Palestina. Ya no so nga le afionga ya a wola pe sia a fa pe. Nga manga o Palestina perform ma au mai ya winga ya sa fai de kawa. Lenga koe furi lo isa la elu ka pomu ya o kasa. Le lang ka au fir komiki. Ele ka kau nga au mai mea nga perform bilunga i o nga mangu fo idea. Ingi fa le velave nge kewa kukupu. Ya nga la sa de maridia lo Palestina. Ya ma koe solo muli loa. Ya ma mai lo ilalo eli fa umanga lako de lako fa la wiloa. Ya ai pe ka yangela. Ole aso nga Afrika ya au. Pe kusa le iwa se furu. Ai koe mau Amerika la i kempa lava. Ora kama voi le a siata mau. Kama voi le pese palungi ke le ale ka ole hot. E a palungi. Koe whaafonga le mai mawai mea o la wuku. Ole hot. E a palungi. Kama voi le ka kewa ai asola. Le a rurunga. O ka se palungi e ile mei lalo ile a. E kua ka kamakabaka o ka pau. Ai pe ka yang na maui fa fose inga wo oilunga e lakere mo lunga le palunga ai maui fa fose le hot e palunga ia ma kifa mai lo ilalo male mar palungi le na ka u pe koru i fa le pe fa ma fa le ngai ia la koru o sa wale me ava la wale o la o sa wale me pasa sa mai ru fo le fa le pasa sa kala pia na o e nga mangua ai le sesi na fa mai ma we le ola. Ia, wakau ye foi kamasa salonga vele nei i kamasao yang ko fa solo muri la skonga ya Palestina. Ia ka ko ile me foi nele asar fai vai ne fai asar masalo. Ia waka fa pe we. O fa ve foi ringa ma u yari paru ile pe asiari. Ma fi ko kamasao yari ke yari o ma u ka ko paru ia. Wala kile mari o se siata. Por kala fia nga. E le se singa mari. Lau maka ku ya ile multiculture. O kar maka ngo pi me kele o ka mafa ese Samoa so se me ai o la e fa Samoa o la ko fa fianga sa fa fia e ka sia ne fa kasa ia fa pe fo me ko kisi ia kilo ia fa la ko fa fianga fa pespesenga fa le nganga ma me fa pe nga ia sa vai e foi ia sainga. La foi fai la ko perform boy. Ora o ColourShop. Pero menga o makamaka mo fia ya. Kai manga yang isenga. O kanga ke ColourShop sa pa lia la ko nga fia. E o join in ai. Ia ma fai la ko pesenga fa le nganga la sarea. Angafi. Ia asiata. O ka ko kala kunga ni ngai wa ngole aso. Ia mai o ke fai lo ku pea ile ka ko wa ngama. Mai lau mai moa Samoa o mai moa mai. O le vai aso fou, o le ai ese kalama ngai alaba. E le ma fai ngo fai loa, le aso nge ngā news. O ngā kulanga fai amako mea pa liko. E le ma fai ngo wakuas ka kukala. Ia, koe kasi lau lifeline, leo ki kama fai e vai aso nge. E koe wha mau ku mai le kalan ngā. A sau loa mau kingoa, se lau pasengen mau kingoa.
ia walu waku lor ka ko kala le va sa fo ile ka wa ngai e oi ile ka wa ngai per kala yo se pa foi le ka le anga lu ning foi no ko fi o fa masinga ko lo ka mapo ka pe ile mo ala lo le ia ele ko fi yo se pa le por mai ka ile ngum ka pe le mo e fa lo ngam kam yo se pa la fa mai kala ko oi ka pe le mo ai mo ti ki ke ri lo sa wa ma mo pe le mo ala mana ya yo se pa le ka le anga le ba mai ea ile ka war ka me foi le a ile ka war ka me foi le a pa mai ko ngala me foi le yo se pa mai ki ele ya se me alo lo ko fa mai yo se pa er kambo pa mai lo mar ko oi ka pe le mo ai va mai yo se pa ang pe ala ke ngire ma wa lo nga mar be pelo ya or ka ko kala nga ye bo sa or ka ang ko par kwa asia sa or ka ang ko par kwa il ka ko li poki ko wa ba so le wo fa do ak ma ele ka wa man kwa nga or ki fa nga par kwa ya so le mo fa ngare alo no le akale ulu makanga karka idu su senge ka ko su senge ma ari sa ku pe ke uri popo do wa ya ko par kwa ka le fi fa nga kale ai ma se ka uri aka o solo mar fa si silangar ka ma ro ponga ole sama ia ole va ya soria awangi ko misia ole aka kelle va ya soria ole aka la aka wan yu ba sa male aka eri mefi ai mar ko inga ia la ko maka isia kam ka ki va sila ole aka ra ka ma wang ia mar ka ma keke mefi ole eri mefi a keke mefi ia ole wan yu ai wang ya mai mor va soria la ka ora soria la ka le wang ya marka mo ke mefi va soria ya malo para lo estaba ya manguier va en ko ka ko por Lambie no fa sai ya wale le yari wang wale ya quiero mawa ai pa ro mane ala ya wang malo esa le pese vai le que hay la sesi ele que hay la sesi ya malo mori fa malo mane fa tai tele le tato sui mai Australia e pe ya la sui le ngor ka kama ma oi ala so fingalo ya sei mai ale mele fo mo ba so o ya lo ike foi le e se me magui ai ka o ba so fo ka mo Elvis dela anu pe ya Elvis ba so ni a se ya via ba so fo pa ko le so foi maleola ya ore ka ya ke magui ya Elvis sui lo nga malonga so fa foi ka por Lambie la le ska ko ngwe fa ya ole a fa pa fa la nga o ke lo ka ke magui ai me de iyo ya e ka ke manguia ngi me la ka penga me wang va sere ya alo la ba okay sia ka ole sa ka ko ke ngi wang le ole fai le mano longa a tato sui mai America ya po pa ngo fa inga nga e ke ro fai mano longa langa sa paki ngai se ka ko fu nga ilanga o tau le fitau ma te musu foi e vel tato por kalame matulanga e sori sa pati ai ma sori sa ia si vai nga foi ia Aotearoa le wala va o rua ma mau ia ai si to fitu na inisio o tulanga i si vai nga sia ai laka waku mau na tulanga o le sata u i lau a tulanga lau fa soa fa mo mole la tawa tu nei vai nga fere la ka amaka mai la tawa tu mo le maliu le na sa no mai ai la ngole fo vai tu ngole mai fa la we tele lunga e tatu tala mai sa mo me se tele o si a fa finge le posta mai ta ile se ea o lewa wa yai nei avenga le aki munga ngia ka ko sa mo tulanga me fa pene mai se tono fla onga wa le mai ta watu o fisili le ka wa tu lo ma fau tatu fa so ai o le vaenga le ua fale la wasi lava masaingi ele tamai tai fo mai po oi lava le vaenga o le maliwai ia e au no ma le longo ino ma lo po leo matanga ruenga o leo wa halu lo ma fau
Ele kele o ngei fakiaka mai manei mau upu matala e mai se fo i o le lau manu ia i o le tautua leo kulou lava. E pe o le mafua, o le mafua angare ngei wafua ina fatua i fo ia. Pele o le kali ngā o ngai kangaka ma le umi ngā kau whaakarikali. Ina o ni vahenga tau titalitano walanga o le matua i tele o tangata i au fisoka i mai. I meo lako cases ngā avaku e le ai mangi meo whaia tūlanga foi whaapenei ma tūlanga whaapena. Pele o se kasi reo vahenga wakau alo sa ai ngai ainga. Pi wa sili ele a mai o le latou tangata i e tūlofo. Ia e whaifire mu e maria i o lako loko. Ngai lo le avaku mi foi ngā whaakali se kangaka e sau mai fufu. O le se whalau te lenga o sofina ngalo fo i le vai. Paftai asiata, paftai mar fafsili tala I foi nem ta upu. Wa le mea moni lava. Ia o te iloa wa lau sila fia o mai le atunur tūlanga. Ile au te lenga o mata upu le peo na mai mawa I foi le soi fua foi o sia foi alo le atunur po sa ro tamai tai foi fasino se stato tunu I samonei. O tūlanga moni ai. Ana wha pea e alu lole mta upu le longo ina tanga ruanga leo. Ma longo ina le pulo maliu le corona. O le mea moni lava seata tu lou lava le upo toia tia. O le a le minoia le ainga. E whare lau asi ro lato se tasi por whanau. Umai mausoifu. O le a le umi ele. Ai loa munmuri for tu la fom. O le mea moni a ona ye mta upu sa tupu. Whapea mobu. E toe au mai lava I lunga. O le upo tu saot asiata e toe eli mai lava I lunga tino maliu. E whanga solo e iso Ai e peo na maari e lo finangana. Manisi foi o le atunu. E tu salava ia lau songa matulanga foi o lo. E tu singa o lo tu mai foi le malo le atunu. I lo la tau finangalo whaaria. O le mele o iei. Pe foi le lo whai ngofie ka ngaka ngā fisirima. Ngai lo le kuwange I lunga o lo lako finangalo. E whaali lo la tau finangalo whaari sa o loto ma la tau ayatan. Ai pe ye lau vanga foi e os whaia. E os whaia kulanga o le whaaringa o lako finangalo tu sa o loto. Ai pe o kulanga ave foi lo mafofa. Longo winga kaya kaya mai I lo mafofa. O leo wo ar fo mai pe wan kaure kar kong winga le mkanga wengo malo man. Ma ua le muri kaya I le kulanga I pe o ngai. Le me masangi o ngai e faile li poki ave mtanga wengo leo. Ia o nganga lue inga le mtanga wengo leo so spega ma ave se tau sanga I le pulo mali le corona. Ina ia au mai se fatanga. A fa pe mai le pulo mali we e faia se tau tonga fa pitoa. Pe mo I lava le wa vakule li poki an tanga luenga malo sa se ia le tene titia onga lea ma tauro na ulu si ma se tu lo por se ma por si ma por ala ma avatu fal mai ma lon soifu ai fa pe mai lava le pulo mali we fai se tau tonga fa pitoa e fa mauti no ai le moni mau lea ma ia batu se mau ma losi ma le fo ma yo la fa tau tonga pitoa ia kulanga lava ngai o ia longo winga sa ro sa no asia afa pe foi la fa kari wa fikire sa werka ko le ka ko fo mai foi le fa nga me ka ko e fa ya ka ko fa pe longo winga afa pe nge fa ma ko mai le pulo mariu e fa ya ka ko fa piko ia longo winga afa pe nge wa mele le pe on sa no fo tanga be e se longa lava ngi kingo mariu se tu lo lava le fia ma fa fo anga foi le tunu se longa lava ngi kingo mariu e fua nga i ko ko ngol pa sese o le kanga o le fo mai le sa mai fiki ma ko kongi o accommodation ma transportation o langa ngofo I Samoa ngi fakingo o langa ruenga. Usal meanga la kilo ia. A mea mongi la vai. E avero ka mafo fo ile fesilia le atunu. Wai ole leo nga ole atunu. Leo palongo inga ilunga le awala kai mingi ma so se vai. Pe ia ngo fa ya ku fo ingisi fo kalango. Wa yer ko nga me fo ile fa de vesi pe masanga ka serme ko I Samoa ngai ka usanga mo vai. Vili leo Vili le ofisa leo. Vili le ofisa leo. Ole upala e mo kapa ira ku. Vili le ofisa leo. Ore kai mingi asia tala ukala mongi ya le faya. Ma le nganga fo ile le kupu kai mingi. Bole o ko yes te me papenga. Afa ko vili le ofisa leo ka di meselo ma ko pose ko. Ya la fa fera vili le ofisa leo le kele mele mfanga kalima. Wale ko ya se fa ko wanga. Ole mele le ave la vala ka ika ku lalo mala ka sanga I matanga wenga. Se inga luluan inga ia koe fa fo ima le fa ko wanga la ku ile makanga wenga langa makanga wenga o malu le malo e malu e ka Samoa e ka kaula o koe fa fo le fa ko wanga la ku
I le mtanga luenga o malu le malu. Ia pe se tari i popula lau talenga sata. Malo fa tai o le nga tonu le na o le nga tonu la vale na ele fa afsilia tu le fa lau teleina. Ele fo se nga fa pe a me tau le pua mala for matanga luenga ai o le tino mai o mea. Ua lava le e fai mamoli mau o le mai tau watu o le mai tau watu o le tōtele. E peila ona awa es mongi lau sau ngonga mau, lau sunga mau. E kukupu longi fa lave lave, even fo i totonu o le aonga neo, o le fesili ku kasi ilo umafau fau. O le line of communications le mua ase ofisa wa onga po se fale a onga tulo. Nga onga uma nga vili o le, so soangi mua le fale mai. E longo nga longo foi o i foi la le fesiri ngia ilo umafau fau. Po nga kasi le line of communications le a e tau wala atu le official soi fo maloloinga ma le matanga ruenga o leo. O ingengi usila. A e vilia ngu me la le a matou. Le tasi manumera le mo emergency. Nga ka uma ya e fesiri mo mai o peke manga o leo peke manga o le. A o le taimi mea alert aku wai leo e ta wai le incident po le accident le ua tupu. E o mai whaakasi a ka manga. E o mai whaakasi a le ambulance sau wai ma leo le kaimi lava nga line of communications. A o kulanga le e fōringa mai. E mingoi mai isi. A ele o mingoi isi ma kuranga whapena. Ai antu o mai fo i le si tu o le tupe. I le mai kau mata watu anisio tangata. Ia ona tupu leo di kua ingala ngonga nga mwhape ifu. Pe ua kaule e se whakua kuanga si o kako makanga ruenga. O le iwi tū lea e whaalangolango, o le nofoa lea e whaalangolango iai. Ia le mapusanga mo nei ainga. Ia, ele ikiki a kia urmata upu lea mai te tau fo i ainga. Ia, ona aua le tu upanga noaina. Le tūlanga lea, i whaalave lave ma tūlanga whapea. Ai, o le si vaenga. E ma whainga e whaalau kele, le whainga le aiti lea ngai. Na maua whawhatala le nā taimi. Ai ti pāloka ma le limas fulkala. Vaenga i ua toe a whea isu enga. A le ofisa o kika le ua taunu le tātou tunu. E koe su e umainga i ngai vaenga. O le ako ngwara whainga o le ai ti limas fulkala le ai e fau le ako ai ngā skaiti. Sari ua utoe fisilia tuai. E ua nganga e sa moa i le tūlanga le wha. O le ako ngwara whainga le sa whairi ko ai ngā ai ti le ai na tupu mua nei mea tātou sa moa. Aftai a seta hor Papsiri. Waka akangi. O le aiti. Lima se furuka langa maua mai le aiti. O ke le iwa ai lava i le aiti rea. O le mea mongi lava ngā seta. Ngā whai le aiti rea. Ele i whai ala whainga pāloka o le lua olu atas. Ai kei rola oe. Ngā maua fo ia i ka whao ngā ko inga sa umiro mino. Le anganga le sa whaalongo man pise kala kausua ko inga. E se whai a whainga stui. Ese fo ya whainga stui or kala lea e wanga. Kai mwhoi o kura i maile le whainga malo taruai. Ia or kulanga la IT rea, o le national IT. Ia, au fua kuia. O au alo tō rua man mawhanau tō tō. Ngā kofu unga mākou ma le lima se furuka la asat. O le whiwhianga ia mākou nge. Wa maua se kupe whaafua sei. Ele i māsangi inga u se kupe whaape le ngākai. Ngā kai meo kere i whainga ruenga fo ere mosa o taxi. O le koko lava sa wha o ngā e whai ia o ngā sia mawhanau ngā kai. Ai o ngoa o mari whasala lau ngā wae whasala lau mai rumare au walo le la whasolo mai ma. Mai a kakaunga iai umare a inga i. Ai, se rei koe fia mingo ia i se simea. Eoi, ngā ole ngofo ai lalo le whale o ma whakarikari kai mi. Ma o kakaru wha pese wo. Wai ngā whea mai le vane, wai ngā whea mai le vane. Pu e mako waka, wako uma wha maunga. Ioi, o mako pepa whāngau se i tūrou lava. Ia, o kūranga i pepa whānau fo ia ma whānau. Ia, ar kūranga ngai. Anga o mai a pu e aka wako wha maunga ia. Ku mai cash. Ku mai sao alaka i lima se furu. Ia mako nge ko lima lua se lau lima se furu mako kupe sa mawai. O le ala yene pinge ole ka i lima se furu le aiti. E ui lava inga o le va ai le aiti. Sa rea kai. A wa le me ofo. O le me ofo le loko ma le ile whainga fo ki koe ngā me wha. O le anga i mai lea o le kala le ngā au mai. O le lima se furu ka la lea. Inga ia wha o Sofia i kangaka. E sau e whailanga aiti. Ia penga mai se nganga wha penga. Ai ali liu le kulanga wha porkiki. Sole, o ka penga ngā mo le pāroka lua oro kasi. O le winga la ukala. E o mai le soa seatu.
e makwele i va ai lava se IT. Io e. O lea la ua toe, o lea la ua la vea a fua la i se lengi ngā luai. Na tau maua i se wha maunga le nā teimi a me se fo i o le au maingan matanga rua ngau tupe. E fia la se lengi wha upopo ngā wha alua i e whai ngā mālo le nā vai taimi. Ia ngei ka ilima se furu. Whaftai mo rava no. Ia o ngō lele i maua mai le au whai. A o Samoa ako. Samoa ako le ngō foi Samoa ngi. Le ngā fiere. E o ale pepe. A siata e le wha apiko wha pia. Ngā o kaka maku kua a me e se kapula ar kausanga a makamai e. Ioi. Mai lava wha ngau la iki se ia o le au maku kua. E kofu umamarka i limas fukala. Ia e fuai fora i. A limas fukala e wha kele nga i le. I le se laukanga. Ia o le au wha inga. Waka ngo i le lima afe. Ioi. I le kulanga o sele. Ia o le au wha i le tunu o lo lalampa au i sabongi. Ia le hau kako sila fia mau ko lo foi la fa o le ku oro ingi. E maka ukia le kupe ma ki kilo foi ngumbela. Ele ke au mai foi ele malo we i ngi vai kau. Ia so nga onga o kupe le malo le sa fa o nga mai kaimi. E mo i lava sa manguia i ku. Ai sa le kilo lava fa nga malo lo i ngi kai. Pe o ngai foi fa tu le tu sa mo tas. Ele ai ele o se kupe ala nga kakau nga fai fa per ko nga kupe le. Mai ang fa pe fai ma pinge mai. Ako ngoi rongai ko lo ke e fai nga malo wo ye ki vai kau. Ang fa pe o ko fu mar ka ka mal IT wo. Ia langan mere ye. Wa o lenga fa sau le fai nga IT nga. Ai o mai le so le o fe puali o lo fa ele iba ai ala wa fo ringo le IT da. Pala nga fa lo set. Fa mo le sunga mau. Nga nga uko e fie le la ile vai nga mali e foula i fa longo tailo fa fonga le tunu wa kele ilo mo la le information nga fa longo ile ID di masuka la ai ID ai makamaki lai kok maua mai makupe fa nga ulai ki ale sau pese mea pese vai nga mo le fainga palo ka mo le ID palo o e sa ole ia asata ole kulanga IT fa me ole national IP ai ku se identify ai kanga ka Samoa ele se IT mo kulanga le paloka ole IT ole national IP ho ile pese pepa ho ile e ilo ka kai runga ka lo ko sia kala sak seleng fa pe ke wala fo mai ka sa ku pese se o ka ko pa anga ma la ulang fo idunga ka ko portala me ke wala fo o ka kala ku le mo ka IT de e fa ma ngi ai e ka se la va ai mer far ku pe ole national IP o le ia i lunga le fa malunga le malo sa mo le IT da ai pe kai o le so ele ai masemia le ua au fua ku ai mai de kausanga nga o mer timingi pe ya le o sa vali le fa kausanga kalunga nga fa ko fa kausanga kalunga fa nga solo mer kulanga e o mai ele ia o nga o finga like ki le la le ma pepele yo a le ngai wa o nga ma pepele la sa ngai o le ngai ai le va ile IT o le mele fa ngo ke mo fa mai IT wa ka wa fai mai ona wa pu fa mo wa ba nga sau pepe IT e sau pepe IT le la ai usa wa figi Malanga fa lo alo fa vitai tu va sai fai so fi ngalo ile tu langa ile IT ma va nga le fa so mai tai so fi ngalo ya mai fi va nga ti fi fa siri ile sunga mau fa tai siata ora ti era le o isa fi siri o mea Samoa ele afia foi ka ko ngai ya ko ngai afia ka ko ya ngo ka Samoa ai era kulo ko fa ya ko le ka wa mai le sunga ya mau or si ma finga le nga maliu le fa pe nga le fia ya le longo la ko ro la kilo kui o le ke la maliu le va bene pa ka ri malo yo sa Alea ka ke alea e pisa o kala le sima liule ka ku le vale le sueng le hitenwa ele apaka ke la ia le mari alo ke fala ngolonga kwa ni si tala pa wa maina ore mari wale ka babela ole e ba wan ma fuanga ye ma babe fa yo fa ilo e pe ka yang ke ra po pe menga e ke mi le a le su e aki le mari ule pisa o ke ka ku mau ora sa ngo me yo le wa ko nga maliu va fo se e va ve ori ai ora ko nga maliu e fa ker ngese ya faftai lava faftai tu va sa mo fa siri foi ta wala bai un tato por club o Tautai
ia ele foi se nga be ole a fatawanga vale foi betanga bengo malo malo ele ole matanga wenga ato olo o ye tulanga le olo vesi kai awa ole me mongi lava o nge ke felwa idunga le wala koi kiki le ai se pa se o ke pikie le aso a fai fo ke felwa i kaulanga fe sa fa kau or pa le ole kalangoanga ole lunga kumu kalangoanga i lunga i samongi or kulanga ole maliwa tu up oi or kulanga o kele lola pole ala o kali ko ka wa fisiria o fe ya di me o fai ya di o mo ss lo ka di maliwa tu up o la me o lo ka ya di mori ma wa le lo ka le masalomia o fisilia le tunu o lo ma fai nga au mai o ke kau kala sa aku mo mar fa maun o kala ya le ku mai so se va o sa mo ke felwa ya ile kaulanga po fe lama o le leo ale le ke fa longo o fe e mo fa yesi ka mo Samuel ai se a o loka ai Samuel ai se a o mo dia ile sunga le fai pumi ale o le ale me o le au mai ai le kanga ka o lo ka u longa ingoa mai lava ma ka upol mari tu e mai ka o fia ma ape fam sto ya pa wala o ka di ku aku ngai ka ko ka dia pe a ko o la ka mari kai e au mai ele atua le mala malama ma le kali foi ngai fa mari ngai ku io pe o saka kali aku le i fa siri tu pasa asiata malo fa mau o le wa e sau noa i le vai sua na tu te fesilia tuai a o mana ia te le wa e fa mani no lo no winga i to tonu la vai o sambo wa o fesilia le ngofia va ku fo o le a se a la ngona le mamaru lo te lo le tunu ya wala ngai fai kalinga au pa e fai ka kala fo i savili ia matou ia tunu i fafo te lo foi la si la fia e mori mau mai ia tu vasa ma Amerika ma o le matua i lango sua lava i le sailinga o le amio kongu i le mariwa ku au e le ai masesia o whaakau ke pe musua e saili le amio kongu i le na maliu sa o ai le tamalea a o kongu ai e ka kua kungu i le vainga lau tele wa o re tangata e te tautua i le atunu i whemalanga inga i le tautua ina o tūlanga o whera ua inga. A whai e aru i li rifai pasenge i sau tau whaafofonga i Samoa. O whea e mafuri ia i le tātou atunu. O ngau inga ia o le maua Samuelu le whaamasingonga pe o iaiangisi o whaapeantu ia kakia ia roa la mea na mai maua i fuar kaimi. O tau ia ini sora tātou atunu o tapisa whapena e peifo inga a mai e isi o social media ia ta teleango i meo fake pages. A rewinga o la utala i sau whaafonga i tonu ai o Samoa. Tai asiata ane aka foi lole whaafonga tapua ele mamalo le atunu o lo taape ma papa au ya tunu eso le lalo lang o lo maua ma tātou porklak i le kulanga lava i Samoa peong FC ring ia kulanga i pasengi a ufa pasenge inga asiata le kulanga o le finangalo le atunu o lo faali manatu i kalangoanga foi le kalangoanga i lunga le awala whaingoa yo kalangoanga i lunga le awala street talks talk foi o le kulanga lo ye kalangoanga le awala o le iwa se furu 5% o lo kau mawhai pea e sa ili le amio kongo le mele o ka ngaka lava i le mako va le mako va fea ngai makangaka mau ke whekau i mo makalango o le se lau pasenga se ka ngaka ele se whaafea mai me fa solo muri le maka upu le onga o le maka upu asiata ma le whaafonga anga le tunu o lo oa afia mai ai sui fai pule o le palimene ele ngaka i le sui fai pule o lo oa afia i tua inga o le fai pule o le mato i tu malo i faleta numero tolu ele kau fai lo foi onga o le ngoa lava leo le mako fai pule nga maka mai lo le maka upu le i le komesina saya o le fofonga lava le komesina saya i talua i o tanga leo pole fiong foi a fui avai lili eken kau saya au mai le atunu le masalo mianga o le susunga ya le ala i pule rimonia ya o le fai pule o le mako i kumano ai le ngaka idea o kau pule ngai pe o nga fai loa Samuel ma o le mea langa le ave i kalangonga le kungu ka fio lai anga whaapea ngei ele vavenga i lore mea le ae pe anga whaapea fu e kupu o le ilopo le arko inga kirisianga o le iaisi o kako kungu i kalangoanga lava ia i lunga le awala leo kalangoa koia siata maka ngaka mau ke whaasomo mako kalango onga o le maka upo lea afia mai sui o le palemene o ila ko o lo whaia tu la fonu
Ai mai se lava le fai pule o lo o yai ku inga kai mingi. Ya o yai foi kuskusinga angisi o la ko. E sa o lava e kaukele a inga. E ka kai le a inga pe o kele kau ya tu. Ai ai lo o nganga foi le malo ma fo fa e pe o fina ngalo la tunu. E ka kau lava o ngasa ili la mio kong. Amu ia tu au ia o se alo tala vo le tunu. O le ngei ua makua i kalangoa inga longo mariu i le sa i linga la mio kong. Ongo lea, onga o le fai pule o lo i kokongu le me fau mai kula fong. O le ua makua i musua e sawe koe whea ngai matula fong. Ia peo si kari aku lea mananga whaalo alo seta. Malo whaftai, tui vasa. O le fisiri le vale tasi. Langa e ua faiso o tatou porkalame. Ai pa ula vai atia uno ofisili ma fiel tu langa lea. Me ia o kalangoanga whalo i kele communities. O le asa oe tau whaafonga ili nā tau community me le pone ia mangisi ia fo e whekaui pe vidi aku ma fisoka iaku i lau tō whae tara noa. O le asa o la tau mau. O li lifa e sa ili le ami o kongu e su ea ia maua le nga mali waitu au pe o kau wha pe aku ia pi maga ia le ku uia loa le mea ia markele i fore vivesi o le turu. O le asa o tonga mai le naitu. Whaftai mar whafsiri. E makua i makaukia ane mene nge o makua tau ngule upu koilea ne moa nganga wela kaya kupa mai. Mene o makua kau apusi runga lau pa ne mene wa ngei. O le wingo la kala. Wa yaingi ka ngaka, wa yaingi ka ngisi o ka ngaka o kako wa enga wha upu whai. Wa kau nga solo i kuola ko ma whau maka ko bainga wha upu whai. O nga wa enga i upu lai mai. Wa whafesiri wha mai au whi ere malo. Au fe er pare mia le foi nga faaria e fionga i le sui pare mia ya kwala pon fasi e fasi silanga foi le la va ni le mai fa fo me fa penga ale la averka ko lo ye siri ia pe kayang le ko sui ole ka nga mea ora fe siri la o kele la ka pe wa maka sa le la ngonga voi mai o fai asi fa vai vai or ka ko malo ia porque le ka ka fa pegar kan hosia ia nga paua la uia kala pupu ka ko on sa i pe ka ko maka ko va vai po o fermere la angi ile le fa ia var que le ka sa kan mo maya ole me are kasi ua ka sa ka kau o nga fai lo ele nga fai ngai fa la velabe fai lo mai se mangu fa pengi wa umaya wa umala wa fa salanga ia pika yang ia loka ko mai kau sang ke vai sa ol pesialo ka mo sorry cap anga ia re kuria u beva pengi ko hiki uma are karia ku ngai tangaka ka ko on sai peka ko ka ko kilo ia no fa popo mai masi fai pulele a pule ai ia pe wa ia la ngonga va penga o isi or ka ko lang war fast o pu mo ngia na le wa sa we karinga ngai la ko fam kalanga ia peor karang orkadia ngai la siri asiat Lono winga ole winga o lau sau noanga tui vasa. Ole majority po ole to atele. Ola nga unga wesu elami o kongu. Ai pei wa kau masua i fafo le meo le pusa onsa. Ono le lantou foi na nau atu ina ia tali maia ia mafatino ni vaenga fa pena. Ai lono winga ele o mala ese male fato fala inga a ila to wisa mo o ngei fo ingi usila ia ma to nei o kilani o a ur tangata fair wai e sila fia ma ele ma to community nei o kilani o nisi fo o lo tusi mai ma meli mai fa fo atu pe Christchurch Dunedin Hamilton Wellington o lo la to wa sangi fa manua mai e au ngai tasi uma e sa ili. Now, ole mea e fia wha mangingo, e leo nau ina ia kongi kuloa, kako o i upuku sao. E leo nau tangata ina ia ave ia lea le pule wha pui. O upuaia o re sa i o kangaka o ngā e peiwa vaia kunga. Peila le pālengi le whainga mai ngau mea e moria mai tangata i Samoa. Ai o le ngaunga sa o kangaka, ia ave i le wha masingonga, se moli mau ua maua. Se isu e pe mongi pe le mongi. O nga maua sa o le kari ngā ni mera ngā. Ko so le mea ngā le ngā wai, o le mea na le nau wai tangata.
Awa o le o i kai i le whaamasingonga. Ia o ngofo maali e fo ila ia lea kakoukalia pe ila i o le pese fo ile le kakoukalia lea o le mea o le akupu mai male unga male tali. Ai pe o le mea le matua sa i eika ngaka. Onga o le tūlanga e fōlinga mai ua whai lava e le makanga ruenga o leo le lātou whaamasingonga ai o le maka upu lea. E le o se maka upu la ikiki. O le mata upu mamafa ale mamafa o le ua makua ngulu ai lea kungu. A le la kauaunga leo, it's one of the biggest, a massive case i le history markalaanga o Samoa. A se case o ke whaakusakusa ai le mamafa o le case le ngei le melea. O le case le ngakula i mai le tangata valeina o le fionga i le whaipuleo. O sa lenga fo. Ia, sunga le moe leo i le fionga ia luanga lau. Ai ai la se kuai o le winga o la utala o le tala noa ina o keiro fo ua matua te le atu le reach ma onga o ngei onga po upenga ta whailangi e kau ke kalango ngei. Ia ai lele koe kiki wha afe lunga o le, YouTube, o le Facebook. Ia ma le toru afe lunga o le YouTube. Koe kiki valu afe tangata ie mai moa live mai le taimina nei manisi o ila tau la kou ke mai moangan prokalame le pe a mai ai whaitau fia afe. O le winga lala na lea leina whai atu la utala. E whaafewhea o ngā le au I mulingu se case o loo laua lunga I ngoa oni whaipuri. O le mafu angala na mo le sila fia ina ia whaamanino le vaisua lea. Ai, toe tautia fo ia tuis ina inisi o vaenga sa ta ua mai ele sunga ia. Mo le asiata. Ia, sau noa. Sau kala le kau whai aku mahu. Kau kira ise mar vaenga lea. E pe ore mengo whamakala aku ngā. E pe o ngofu lele mo va ai I ngā isi ka ngaka or ka kou au lango. Wa yeile lango na vo idali. Wa so se aka ki fanga. E ngā uma ka kou ia va venga fanga sipi. Ai fa alo ala e ka mo le aka foi lele se ko pa umi. Se makwa ma wale le yang sipi me mon muri. O mena la wei lango ngisi o ka ngaka. Lai fa pea. Pe o me aka me mai. Se fanga loa. Fanga para mo le foi go fanga si. Se lo fa pe mai. Se la uli. Se olo. Se la fianga para mia. La mo ko inga ko kula attack no le mea. Ye pe ko se la ngonga nga le o isika. O ka wa wala o mai faka ko va nga le kili. La wo ka ku sem kion ko lua. Arwa ko males. Arwa ko papa va masi yo fatua. Arwa le wa ku ma pulai. Au kalango kula yo ai ngai sambo. Au ke saulas falele mo vini mai fa mai. Alas ko vai mai ko kamalo ko e loka. O va kuai. Sili kakia. Mai au vo ko vini mai sesi yo le wa kapungi mo banking e. Ya. Ai per kulanga ngari ka ko. Na wer kula fa pe. Na el me mo kuai iro nganga. No fa tau ni no le mea. Ngala oso. Te pokiro. E per kula nga. O sa o mana tua ide. O manga kua ide fa makalanga kar ka mikiki o ide le fa irong kama. E sa we fa makala leka. Ala wa ing warki po koko. Ya anga o re patinga fa makala e ur ka maroro nga kari. Fam karaka ko inga fa margia ka magi ila le el saunga kongu aner kama vaila o ki ai saunga kama solar sifire ya fam ele o marele yar ki boko ai ngo ko I ai fa ko a kawa nga mawar ko inga o la vero le uro ro ngari o fa kulele ya o va fa o ki sifire o mar ko Asiata. Ja. Maar e koe fonga fa pila va fina ngalo tu. Vasa ia fa foi no fina ngalo fa. Vai. O ke mga kuai kai mi. Ya vo le mo fonga so ka polengi. I mengi o ka lo foi pele. E mga kuai la kai mi nga. Ku so lenga nga vai la ia fa ya o nga mala pulenga e kia. Knock out tal kanu sanga mo pe am fa. Yo knock out tal kanu sanga mo pe ya pe knock on foi pe nga ma dia foi sa no nga tui vasa dam ta. Misi man knock out knock on nar kanu sanga mo. Ai kusa o ko ke lo ulang o fai mai se fa si kuer suanga ke lema ko kupe ko kong
Ia le mea ki ngao ka whaalongo ia o vai kaimina ia o pusu. E mawhainga skipi ia kai musanga. Nga mua mare lua o ka lako ka musu ako le pūlenga. Whakwai, ai pēave ese le koru mare whaa o le lima. Fua makamaka. Awa ka musanga lima. Usala menga iai. Kasia lua lima. Ia ke vaila iai. Se vai ingare. O le mela he o i kalo. Usala wo ka musanga lima. Inga ia whaamaria. Inga fina ngalo o langolang. Le mele manga o ila u. La pūlenga mala whaiao. Ia knock out tape knock on le mele ka musanga mo. Ia kulanga nga iai. Ia le suia inga o le mele ingi. E pei foi lele o lenga unga inga ia o le kungu ke mingi wa mangao e kupu lo le mele fina ngalui o le iva se fulu 5% o le kungu sa mongi wa makua i manga ngao la inga ia va ai lo i kingo le famo moe e pei on ka pisa i vai ka kasi ale mele be se ngi sa mo po angi me fo sa e kasi nga ska mai kai be ka ngo inga me fo le sa e ko e fo ia ka ngo ile fa blave le ngama di wetu ele kulanga foi ele o kala ngo hinga for kaiminge le makuya o le morianga o lo moria le iskamo sam pole mori mak o le mea le wo ave kala ngo ku ai sea o ka fia ai le mori mau o le mori mau e ka kaunga fa wo le o le lako mori mau e mau le hit and run le causing theft e po le nga madi waisi si alo o le tunu longo winga o e ka wawa skipi le koru malfa e ka ko punga sa o ngumel lima ile me o fini ngalo le tu ar ku langa ye baba ay le malo ngi kai mi le kapeneta mare kama kai palmia o lo fa nga solo pe de ala me ala kala mongia seta anga o kere va pe o ke fa le anga fa nga malo talwa anga o fa nga malo kalwa e pai pas u me e pe ale upo ma di mo me wa anga mo la o ka vale ma me sipika e pai pase vanga wa musa me fa kwai dola ia wa kapai le i masinge fa ar ku langa i fa nga malo le kai mingi o lo so solo lama e kusa yo ala ku la fong i fa penga se ma ko fa popo ku i lo fin ngalo foi ni ku la trafi para nga fa lo tamon mo le lava mau ya ko fisili aku e la fisili ku mau o le ngai ka ua kai mio ngai sori ka pole nye o la le kua ngā fusi ngai lau sunga wai lo ke lo ta PO lai o ya Tyson Fury ya a ke lo la e lo o la le ta PVV ICU o la ICU ya o fusi ko nga le ka wa o malo nga me fusi nga la ICU ya ka fa kulo me ICU ka fa mai kelem tot nela o ai lava o me na wo ye ka mingi ka ngase usa ki nga ngale ki nga o fia o a foi le ICU wa pe o ko la ICU ia wala ko lo foi o le fusi da o po la ICU ia o per ku nga mala nga fa lo wo ru tala no ni fai peringa ia o mga kuai kusa o iro o mga ngau o kanga kai maka upule o mga kuai de pese le sia soro mai kanga le va mai se suki do mai se suki io e ciao o mga kuai le kakaro kofia kure siko ina le sia o le o fai kamanga o kwa ko e sau va de se roku kamaro nga sauro la kangi fai mare vala au voide la ku marka maro kangi ai ru mare vala au o wa ke ir fai feo e se ko e kangi ma fau fau e runga ai va mare vala au ko in le ku ava ku ro au fa more ava ku ro au kai miringi ma wasu ke ia o ka ka le uma mai ava ku au fa more awa o foi kai au ko foi ia de onga Sawe na kami kior ka kongu yonga. Ka mga le afa makalang yang kalay sofa kolwa nga ponga. Olo ai fusu angai o tibori. Ai fasala lau mai lo ai lungar speaker. Pa malulu waku le aufia. Wale whakawingar ka ko panga whapikoa ngepo. Onga wale awai mai le. Masau ngi whapeko ayar ka ko sampingi ngepo whangongorak. La amai lo mai yonga fai ara fua ring ore fai nga ka ko fa mai afua tok mulai lau kamai in samping le pea amai lo mala fua oi ka ye leisio so le kiki
Saulo le la koe hadu yo le ofisa. La kula fa fa ilo ai le wela kamare fa ka ngunga fisu ngal po ngel champi. O ia koe fa sala lau mo le no. Ia ma le lau fa ilo mai. O se tasi yo le fa tau no inga fisu ngal nei po mar champi ni. O sunga ya yona mar kalap pon yona mai lauri. Ai bai de pakki ya ka. A mai lo mai yo ngal mai ka kala o fu so lo mai yo. Ai ora ka mi wa mar champi ni e pulo mai la champi ni no so. Pada or champi ni no ngal mai ka kala se mar solo. Que pa ma pe yo ma. Sorry. Kasi se maso champigny ala be ai que me salo a kai ale donc a ko lima yo kia marco e molu melu yo ngai fa pule pao o mai fa mai afwa kala ko me fa pele ole mas ta le mea nga po era la ko ka ba pusu nga po era po sa ule su mano ko la ka e fa mo sorry kala ko me fa pele ole mas ta le mea ia le vola ke fa ngong kia mau o le kau tu e fa ya o nga udur ka ko au o le mangsa mo ia le la ngala ka wa mau ka ngwari sia o aula ke fia ka manga tui o aula la ka mare nanga whatever ele vanginga ka upe o se vai ele yo le ko fa ya fa maria ku la sunga mau ele qualify au de na foli langa wa nga pau ofu lai nei fare ofu ka fua wa ola ia me ka fua le kele la vai sa o ka ma vole le fasa re ka sa o fasa pa mai ki ror ka longa le to ko fiku mangi sila oi usale ka mo mas ka mo ngi wedi vole le tufia sisilo lungar fuare ale arka fu ai au kirva ngi ai fa mara ka mo fasa ke ro e ari mistambul mai mau pengale overlap le vai orka ko kamakaro le pe ko kaudian spo o fa ko ya ba mai angale overlap le vai o ngi we ya ma ro ka ko ya ka ko we pa pe o le ngi me overlap no ngol le ka alo ka ya arola vai ya lo sunga io ile ole wase mo makwa mama wala mere mo ko ye ya me voy o mako ole wo fiu kilo po fe ko update o ka ko ngakai ja la vai il faut un peu là et payer ici ya ai le si vai nga mau o te lore se mta pu muri le ia na tu role o lo sungai te lo fu tau no fai se ro mafutanga mana yo ro te to ro mfana ai le mata upo le te vai tu la walunga mai tu singa sa mo wala yo no ta paso fina ngalo mau ai fa kala ngai au mai ai le o se fake page ngai au mai se tangata now elise ngata a mea ina ia tuli au pule tam ia le tangata ai ngai au mai ai lunga ma share sol ma fa pe mai na ise fono ale vai nga fa fai fai ma tu langa fa pena ale fast ia ma ka wingi ka pule nga anisio fai pule po onisio minister e vote out pe io e suia le afionga tama i pandemia ele maua se taimi o te fesilingi ai le mata upule le stona ile special male sunga le laudel male toa ona e fato a o mawai le ni tustu singa ile aso sa a le wo fa fesilia ku isau mata u sa mo ma sau fa fongantu ile fai ka kala le savidi e kau ye se fa mauni anga o le vaenga fa pe o tau fete na i ma fe ai na ile fai nga paki ia wai ai ngo ka va ia ku isi a fa le fa sara lau mai samo ka kere fia ka wala ko ngoi dungo pro karami ia ko ka pa mai ki le fionga tama i pale mi to fo ia tu ia o le pipi ma tu langa fa pena but first of all e ingi fa maungi ngo ia me o ia fa tala wa mai lunga ile tangata ia ta to sa mo fa mo fa tai a bora no asata fa tai foi bor fa si or fa si dia e kiri ar e ale fa fike me wingo la sei como fai foi le kilia le fa le kongu le sau no i kuskusinga ngi awa o le mea mongi la vai o le mele wa uma le ka alo issues wa ka alo le fa le hanga
O le mea mongi a siata ka umangingo aku. Langa lesa usokai. Ko kiki ko 5 minsta sa usokai ai. Inga ia au mai se kari o mea. O le lako kari nga umai. Ele ai se mea whaapeo. O le koe whamangingo aku a siata, le ai lava. Se kulanga whaapeo kupu. I le vaenga whaaupai. Po o le whainga malo wa i kaimingi. O kalangi, pengi kala fo i e whaolo a tau ai, fina ngalo le atunu. Ai mai se lava. Le au lango, po kahaka lango, o lava o le ainga o le whatu tue le tusa mo utas. Le ala ua iai fo i la kou, pe ke i la kou whai kau le mea lea. Ana winga lau kala, ele ai lava se kulanga whaapea o kupu. O kaimingi, ele o lo toa malanga atu le a fionga tamai tai pale mia ni usila, ma kua foi le sa iai kamai kai pale mia i langa i ka o konga foi o longa au. Le ala ua koe malanga aku mo langa siaki masangi. Por i le kulanga lava i ka o konga o longa au. Sa ma so tai foi kamai kai pale mia mai fai loma. Ele ai se kulanga whaapea. O kala kamai kai pale mia, a war fai kawala pisinga. Langa e whaasese inga i le ba malu o le au langa. O le mea mongi a siata ma le whafonga angan malo le tunu, o lo isa mo nei ma tunu mau. Ia e leo, ia i se kulanga whaapeo. Ma le whautuanga, ia kako alo sala, i le whaikau winga o kuskusinga whaapea. E leo whaavaea mai i se loko mama. E leo whaavaea mai le kuskusinga, i se anganga yakang iai o se kusikala. Sa o, peo a siata. E leo akang ia mai i se kuskusinga hoi lele. A mea e wha mala mai se maka upu o lo fia manino e la tunu. Ma pau yo kuskusinga le whai mai piko le. O kuskusinga e kau mawhai e wha leanga le nofo file mu ma le vā le lei o tangata lango o le whainga malolo tura i maritaimi nek. Kusor mela o iai. O kuskusinga le saka kau mawha sang kongo ai aki la kou o ngor kuranga o iai. O le ngei waka ngofi koso mai mami milo mai. Maka uele vāenga whai whatu tuele tu sa mo utas. Le ma whainga kupu le mea. Ia kupu pia whai. E usu whai minsta ma whai pure uma. I ka au kai kase au a wai a whainga lotu ar tae au. Ioi. O au ia leo koe whaise maka o loku kai au malau whanga. O ke halai wholora kai au asiata o le whainga loku mua leo ke kango kiri ke lau ke whong. Po ai le whai pule o whatu tuele tu sa mo o tasi le mo whai loku mai. Po o ai le minsta. E o lava di tamai taipale mia au i sa moni. Sa whai lotu mai fo i tae au tai tas. Ioi. O tūlanga i anga pongi. Ia ele ma whainga kula fo inga le akua. Le kulanga whai. Ma le whainga malo. Onga ele ngaka. O le kau kua. I le akungu. A ele o misi ka kalo ma le anga pongi. Ia so uma. Ioi. O le mele wa kore kua lalo i le au lango. Ioi. Ma le vayanga ma i la ko uma kako a ingo whatu tuele tu sa mo utasi. Ia mau perko vai. Auangi o kako se e kia ngō fie. Le maluor kai kai au. Ioi. I upu sua malia ngai kau mawhai e koso kulo tau whina ngalo mo tau lotu. Inga ia whai kau winga lako kuskusinga. O le whai ngā le mea ngā poloka. Ka ko wā ngā i pia ka ko e wharongolongo ka ko kalamere o Tautai A'e ma nisi o whare whasara lau. O lo ma whaina lango le malo o i ngālo a wako le mea mongu. O ngisi lama whare whasara lau ma ngisi kuskusinga fake pages ma mea penga ele o lango ka ko whai ngā malo. Awala ka ko whai kau ai fua. Langa e ngā FC ka e lo ka ko mafofo. Ka ko mai wharongolongo ka ko proklame o Tautai A'e. Le to whaia asiata i afi tai tasi. Ke le maka upolo whapurapulai. Ma nisi o sui mātutua o whasara lau. I nisi fo o ala leo lo lango le malo. O nisi fo o tamali o le atunu. O lo o whapurapula nisi o vaenga. O le kulanga i whasara lau i o karango kwai. O lo o maua so ta inga man malo. Pe whaila to whaia asiata i le si i pe seru po i le to whaia asiata. To whalwa i malai. O lo o maua so ta inga. Ma sui o le malo i le ngata i minsta. E o nawa tamata i pale mia. O whai pule. O CEO. E ma whai ono o i so ta inga. A la wali e whai kuskusinga ia. La o kala mongia. O kama ia o ColourShop vidi la whaonglongo. I mare kala e whaku. I le anganga e lea le loko ra e mai. Pio se au kali aku lea ma le anganga whaaloalo. Pa maru rufo i whingalo le tunu. Pia whapeke o whaongo meo si i la piati. Ma le anganga whaaloalo se. Ma lo whaftai tele la i lau sunga mau. O lela ua makua kilia i le savili. Ao e sa ua. Wasiria aku i le koru se furu, i le fase furu i la tau ele ngatau lunga o le YouTube channel. Ma i la tau lunga o le Facebook live. E o ai e ua message o mai tua i le pao mai o la o messenger. O lea ua la tau whailo mai o lo i Samoa. Ma whapea mai. E le ai ma se me whapea na o tupu. Ia, mai langa anga kupu fo.
Se ua makua kalango ua tala noa ma yei foi ma makua saungo sawa le fionga ka mai kai parmia o le fionga ka mai kai parmia ele o se tangata na te nanaina pe alo sai tu langa fa pene ai fa vitaila mo le to tele o ila tou o lo o tau tu ofisili de mata upule nei ia e no can e ja o ila ia Mr. Modi e weng le maka upule o lo o to ale tai o lo o solonga le lei vaenga uma o le voi sa ma fa tala no ma le sunga la ule mali to e ui o tele i fesiri ngia le i se fesiri fa pe o no tele i maua mua but o le sunga fo la ule mali to na tele na tia se me e fa so sa o pe ana fa pe o tulanga tutupu le me fa pe a wo foi lane i fa poleina i la to o lo o muli tai malango lango nga i faiva o fainga malo ia matulanga fa pena e pe wa ka mo ngela sa no nga la sunga mau o matua mamao a marita alo le polo le mele o ye ia a o matua ta alo lava fo ile tino uma markingo a o ka alo lava va tu fo fa fonga mo wa tato tu ia la fo tu leva no le tu vasa ta wo mai ia i se sa no nga fo ile dei vanga o le afi tatu fa ma vai rungo por clame malanga fa alo na fa ta wo mai le sunga ya mau Samoa after tela basia ta yo ke lo wa lam fai foi ka ko por clame nge yaso moria kun fa kai kiri la vai pa anga mala or ka ko Tautai A'e lo la ko mai moinga mai le ngai por kalame ila o ko lango sua mai foi ma lo lava pale pa maria ku foi ia o paua o news wa o mau nga va yaso ia pe ho fa ya o va yaso la ka keli ka ma wang mar ka mo ke me ia pa ma lo ko ila sunga fa tonor ka ko por kalame asiata ia fa pe fa nga luenga ia molo o ko sai wa ma wa umangi ia o ko ia e alu ai vai ange vai yaso o si fa ringa le fi fa ilo aku au kiri au se marka ko por kalambi o le sangi la so luas ful mai lima February o le ko usui e fongo ka ko ngu mafkanga la uri i mer pongingei ia mor si la fia ia e ngalo au vai mai ka ko fongo kanga lea ia o le asa i ka ko fa ilo kusifou o le au mori mai fa ma vaenga arka ko fa ilo kusilo ia ngei le afionga e marfau tamalangi ia poto fai ava malo anga ko maraka ya ko ngio ia onga ko ngia fa le ainga fa penga onga yai ia fa ia ko ngia mai ka ko fa ringa ngei ia le ko fa lo me ka kai fongo ia kiau fa mole Mr. Mori a fa ko pokalame ko fa manga ko ka ko ngoro na la papa au me pongei ka ko fongo le susa ngei o le lima le afiafi le fuera wa suia mai le malai fer ka ko fongo e la ko foi mai ngai i le malai o Mr. Mori i nga fa wa ka ko fonkanga i le aso sa ngai i le lima le afiafi ya o paulo fa si silanga fa uma kwai ya la por kalame ngai matponge ai moria kulenga fa tai ya ka ko malavo auso i o fai o nga fa malo si mai mo fa ka winga ka ko por kalame a wale fa fonga mar sila mai mo mai ale manu ore aka ko ngu soi fuia ia mangu ia kere lava vaenga koi o ngi ia fi ba lo fa tai telefo i lau to fatu i vasa tu sai o tatou tarato to se lau pasene matango fie o fianga o tala matango fie le se soi fu ma lo la vo ile tua ia re a ma fa talia tu tatou pomu a komika le o le apa mai le vai so fo ia la fotu mau ia ta ulunga mai fo i lo fonga ia ele le vaenga o le fiafi tu langa o tatou o tonga Whaftai a siata mo rewa no whai o se awa no le lei fo e moni e fo i le nganga whaftai i wō ma tātou pāanga o lo sila mai moa ma whafonga fo i le por kalame o le nea fiafi o Tautai A'e i lunga o le ala hata o le Blue TV ia mo moli a tuai le nganga whaftai le whaawa no fo o taimi o nai tātou wō pāanga ai tātou whaatasi i lunga o tātou por kalame i nisi lava o mata upe pion tano ina ai nga taile o nai tala o to tu samo nei ia mare man tala foi mai le sunga foi atu vasa o po le sunga foi Elvis Moli pe ona la wilo ai ia ai le I fa mai na se manatu foi mai samo nei ia o se tu alalo lava le mamalo tatu watu no o lo alala papa au po fe lava nei tu o lalo lang o lo e mo mai nei fa sala lawa
ai le ngata lea ia vai ko kele fo nga ko ai ngai Samoa ngai o lo mai mo inga program o le Tautai A'e ia nga se ku alalo ia o ka ko manga kua lo tatou fai ngā mālo I te talo maangpong ia o tatou te talo a wā se manuia o tatou atunu ia o tatou tu watu fo I lumo le atua le sa I linga o le amio tonu e pe ona iai le nei vai tau ta talo mo na yuso ua tau fie to ese ona sa I linga lava le amio tonu le sunga ia sema masionga to alua o le sunga ia vaa ma meilin ia ai ngata fo I lea le mtau pe ona afia fo le sunga le fionga le fai pule ia pule ai fai mata soa ia iai taro sanga sio tatou atunu mai mana tuan io mana tuan foi taro sanga le si nga se ngase por siaki masani ar tai sio tatou malo tai o le atunu ta mai tai pa le mia lo fa pe ona malanga tu ni sila mo le si nga se ngase ia nga le leile atua ia maua pe ona malosi ia maua foi ia inisio mafo fo le lei ia musuia foi le nga pa ia le atua a wale tai ina sio tatou fai nga malo ni vai tau ia le sui pale mia le kapeneta le ngata ile le fonfetalai ma le pale mene o Samoa le tai o le tuangai o ngai ngalo ia tatou le tai o le tuangai ma le lai tu ia fia o me tatou tausanga ia ave ia le malamlama ia o tatou tatalo ina ia fa mamlama ina le ngang pa ia o le tua o latou mafaufau masanga I mai e lango lang le fainga malo na to fia ile tua ia tulanga sata ne fiafi mo moli le ngang fa aftai tatou sponsors le SMI le Tasi Market ia ma le Digicel I le fionga fo ia le au pepe tuna lene e kusai fo I ma le lango inga o le nei foi fa moi ba le foi tatou sponsors ia le fai lava no maua le ava noe e tatou te fa so ai fo I lunga o penga fai lang I le por kalame o Tautai A'e o lo fai ona tu mai TV o le ala ata o le Blue TV mo moli le nga fa aftai siata I na tatou talango ia ma inga ma wo ia fa monianga fo I se tina ai nga tai leo so to lo ma sa fa na ia nga le leile atua I le foi vai aso fa le o ai mai se le mamalo le tunu ia tau sia ne vai aso ia mala fa pitauli ai per manuia o le atua I lunga ia tatou fa aftai siata mo le avanoa tatou feilo ai fo I se proclame mo mo a le ni tu la fiafi patou fa so I fu atu mai lalo fo le o sa monei Malo whaafitai tele lo sunga mau me se fol tō whātui vasa. Whaafitai tele e le lua tautua fo e me se fol longo pui li ina. Ia, o le whaamalia ina o le whaafunga maua si o tātou waturo. Ia, whaafitai le nei fo I vai aso. Ia, o le anga le lei fo ini sa maria anga le lei. Nei kakanga meri mai a te au vason tēnei. Ma whaafisiri mai a te au le tūlanga e watu o se fisasoninga mō lau sunga mau. Ia, no whaiatu le iai. Ia le tūlanga o lau numera ma vaenga whapena. Ia, se hai hanga le ia le atua ia mai latou. Ma se foi le whafonga mai lunga por kalame le nei ia si nai tangata na latou. Ia, tango ad mau. Ia la foi tūlanga te fie le tautua ma le aunanga foi le tamali. Ia, le ala vale tūlanga whapena. Ia, ima whaiona e fisosoani. Wa e meri mai e kia. Ia longo winga la woki mau. Ai o whai kuro. Pero melenga misa mai si vaenga le Euskaria. Ia lo whakuro e kipi mau ai mai a. Ai, whaafitai tele, alo whaatu fo I tui vasa, whamanuia le tua I toi taimi o renei a fiafi, wha soi foia mo renei taimi. Aftai soi foia. Soi foia. Ia, o le tato atu malolonga, fo I mai. Ia, tato atu I vaenga o nei o totonga. Ia, masi kako asia whal pui pui. Po amerisunga e Samuelua o lolo mai le soa taiao. Ia, mau masin kala oko oko. Po a mai, ia, me se fo le soa taiao tūlanga le tūla I e lumor whamsina.
The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Te mura wati leo toi sifuru minuto ntaro le tula e fitu tal fitu tau walunga le pro club o Tautai A'E le dei vaenga o le fiafi. Toi mura atu fa malo man fa tele ia tau le atu pele ia wa foi wo mapa anga le nei tautua le Blue TV mai se la tau e muri tai e le pro club le nei o le Tautai A'E. Malo lava le tau tai malo le sa. Ole vaenga le ma le fasili le sa fasili muri e le sunga ia mau. E taua yo le whamari no ino le vaenga lea. Leanga e mongi a le ingi vai o ngi me o kala. Ai e tau wha pole e tūlanga wha pia. Ua mafua no mana o e vatu wha alaua i tele. Ona ua e sere ka alo ale au ka pua ile ua ka alo e ke mini ngei. Ua e sere ka alo ale au ka pua. A ua wha e iei fo i maisi whare wha asala lau. Ua makua fesoa soangia. Ka kia ia tangata fo ia lea pe ni influencer. Social media influencer. La toa ia lea pe e loa o langa paki lea e saua la ia e whaasoa malango paki. Ai e nana whai atu la utala. E lea tatau i ni whale whaasala lau no la tau mawhai e au maini. E au mai se whaasala launga whape ngā e au ngoa marefesiringi e sao. O totonu o le pati pe mongi ma wha maongi. Ia ere koe ngā malainga o le ae ka uma mai le toa tele ia le ofisa whasara lau lea ngā mai ai ala ko big topic mana ko meu kerefi ka ua kua lato i ngoe lunga o la upurukala me le worth it. Ai ole mafuanga o te mana e whaasoa tua ile mata upu lea. Se i whiakura ukala lea. O te mana tua lea sona na o whaatala noa ina i le sui o le HRPP le whionga ia ala i asa. O koe mangkuafu. E iniso i la tau na la tau tue se ina le whaatala noanga lea. O ke mga kua inga lava. Lau whaatara noanga whaafitai ai lea tamari i lea fai pule. Pawala le fai pule HRPP ngā kariala uru ia kukulou e fio mai. Oisi o ma fai pule. Ai mo au tau ian tau te fisili mai pe ma fai o ngā pe maanga ia lea mai o ngi fai pule. Lai ma se karia sa urui. Lai ma se fia sau. Te leilo pea po se iku po se... Ai e toi fo ila la utala. E ia le fasile ngor ma fa karangoanga le. E uia o le tausanga yo na tua po le lua kausanga luai. Na sau no mai ia le fionga ia alai asa. Ma fa pe mai. Wa le vau kiri koe. Na ka ua ile vaenga fo ile le kai e tai fa pe i tonu a kai fa pe uma fa mai wa. Wa le vai le koe haru ngi mea le HRPP. Koe kikia ka ngia mai le sau noanga. Wa le vaanga. Ka pe api. Koe sila ia, yo tau ia tau te tau mawhai e whaaleanga mea. E mafua la o whai aku le maulea. E lei a vea le nā mawaenga. Na mato tau mawhai e kusi se artikol pe whaalau i roa aku ma whape aku. Lale wa malepe le HRPP. O ko mō mai. E lei lava le nā e whapea mai ai. Ma whai aku waisa o porokalame mo whapea. La lewa makua malepe ale HRPP langa le osa ngua mai ai. No. O lea le winga o la utala. Leanga a kako manga ngao inga ia faa mausa lise mau faa pea. Fesiri sao ari kai o le kuangai. Yes. Fesiri sao ari kai o le kuangai. Ma le sui kai. Pe faa maungia. Kulo ua male pelepe ma le ko yengi si o koe aku paki. Lea la ua tupu mai i. Ina vanga fa fai ale fa to le to sa mo tasi po fai nga malo. Ale o makua kusia yange i article fa penge al fesidi. Na ta pase fina ngalo le fionga tama i pale mia. Ma ka pase finga ngalo lenga o le tangata lenga uva yaku wai uanga kango ko ku ilalo le pe wa tu le le tango tangata le to tu ilalo langa post. Sa fai. A o fai nga ka wa screenshot ma pu e tangata. Ale ka ke vai ku kanga kalenga mai runga le tala lea. Ola ingu ki mai fia e fa wo ke le mingi ska ole. Yes. Ole la mali.
Nga kango ka umay ilana tala. Fa mai e yayanga wo mingiska. Nga ka waku ya ia vaenga lea. Ai uma enga iro of ai tunga ya tai au mai lungor ka ngaka lea. Muri ange fa ko akusi le au vaenga ngale la ko article. Ai o va vai tu ya tor tangata le na mai lunga le fa mataranga lea. So le ingu ki mai mingiska or malo. E ingu ki mai ka kama mingiska or malo. O le fesili la lea e fai atu lunga o prokalamele ne wa utira ngonga o ko akele o ilantou o lo tu fesili mai e mo mia se kali aku ma se fa mangingonga le la o fesili a fai o se kala faku po se kala fa aku por kanga kalea pe o se la ua ingunga kau mafanga ava po ai lava ngai mingiska I don't know o ai anga wo mingiska ngai o ngila ko wa palo ngai kua mangi ala ku karkarangwanga o ai la ia mingiska tatou taatia ia le mata upu le sao ma le sao o le ua wha maongia e le sao. E le aise mea wha nganga kupu. Otherwise, se le aise mea lilo I lalo le lana ngei. A o le fesiri ngumera kasi le fesiri a kuai la le kako purkala me ia o ele nga e au mai e lungar mata upu le wai le se fake page. Ma o tou ia ua kusikala mai e le melea. Ngau ko sa ili makangi ngau ko o fisiri sao ile tamai tai pare mia ka kia ia ngi finga ngalo kaskasi o ngi mingiska ba tua o titala no maleva ai ta dia ia langa aka ko wo ile controlling or paki e ke fisiri ka your paki waka pa se finga ngalo o le kai fongo le fatu tu ile tu sa mo utas a o le aso na finga ngalo ile na mata a faila ile fa alia fa la wa ikeli ele isa ngua mai fo I luma o le manu lau tero le aturu. Ele ila se me okupu. Ai a fai ongi mumu ngā veve wha aloko I fale lava ia. O haila ia mingiska. Le whakakau ma ia ile tala tangata lea. A o ki ufo fo ile le fefe o lea tangata ma le popole I longa vā maanga wo mingiska ai liki ia ingi wha makalanga. O lea la atau au ina moi. Fasanga mafisanga ale makangi. O lela ka waunga moi. Ila ka vava ia kunga. E peia ia ilangi. Tolo. O kere iloa. I don't know po waio whakaka wai posta pai mala fai matulanga. A ole manatu lau tele mare whamani nonga o mea. Peia lai kau moi e ingi funga. Ona so finga ngatu. E pe ya la mo ye me yo funga which is I don't know po ayo fa ka ye nga me makula fa penga ai a vai o le fai ngo fie o ngaliki mai kua e uia e to tau te watu le fai post mo ko kiriki la lo too late e foringa mai ai ua vili ku ye le mingi ska po o se fai pule le malo ma fa ko soli e o ka wa kala ka o nga ri manga nga me anga wa o so I fai nga me runga o le fisiri ku kasira tau anunga leo la uprokalame whapea. O le a whapea la le kawarunga ngalanga leo la atari fitu. O tau umao mingiska mar whainga malo. E le alo arku alalo asiaka mar kaukaiai. A tonu o le se wha maunianga e le mongi ngā mea. Ai le tau fia ai leo lolo pitova. E le kau fia ai. La matou tu alalo mare tu la au fa manuiti. Leanga o ko faiva o le kapua ia umae. Samoa ele nga ko kongo Samoa a Samoa ye tunu I fafo. O la ula tu alalo mare tau le mau e fa leo kuai le fia se la wafe o ila to e alo lofa le fainga malo malango ina polo keti mare tau tinga. Io ko kuku fa kasi. Io tau loto ngatasi. Ma faa wau lo tau vala awina na fatu la iei o tau ele tua. Ioi. Awange ingalo. Nga o kou kau ki ngā whaakasi. Awane ingalo. O tangata ia ua koe fia kou ke koe mirikingo. O e na le I taritonu ia o tau mau. O whamanga kunga kau kaiai. Least we forget lau koe wakua whamanga ko le Anzac Day.
La o vakua ia o kou wha mangaku ngā le mau tau ave e a vaku e wha mangaku e nge fiafi. Aua ne ingalo. Aua nge ingalo. Ngā o kou ka avao mo o kou ka se whaakasi. Inga ia whaakaungu uinga le mau lea. Aua nge ingalo. Na o tau alanga ia fioanga manuu ngā kau varusia a o le whaunga ngana. Inga ia kakala fai koko au i ku maloma o lantou nuu. E uia inga vai lua isi e fioanga. Aua nge ingalo ia uko ngā ke a isi o a inga. Onga o re kau mawhai kalia la kou roadshow. E tau wha aofi la tau mau. Ia ai o loto mwhingalo le kungu. Aua nge ia uruku ngai ka isi. Aua nge i wha angalo le alofa ngā whai. Aua fo inga e whaapea le anga ua levanga e whai pule mua whaapea o angia o mea nga whai mua makula nga whapenga. Ona e ta fili sau noa le ia vanoa ua mwhai o na maua. E le a ia sesi e ku wha maunga ia mea. Ia. E le a ia sesi e ku wha maunga. E ia oe ngei, a ia ukai au. O le nofoa le nai te ai le taimile nei, e te toe wha uuma e wha noa ai le lumanai. Ua whaua i le skangaka. Kua lalonga morwhenga malo. E ui, e le aingi mea o kukupu, ai tupu ala tau whaatua le matou tau longolongo atu. E la ua, a vakuno uia la ngonga makulanga whapenga, va aire ka ngaka nganga le ango ia oe. Ngā la koe laku koe fusi oe. Va aile tangata na solo na vai ia oe vantua de whaafonga le atunu. Va aire ka ngaka nganga kongi mailonga se e vai ia oe. Ngā la koe laku e fia se e iau se e vai. Ioi. Awane e se e tia i le malu o le kai kai au. E le ai mangisi au ngā mau ka ngaka ua waku koe a fifi oe mafusi oe. Na nau e te manu malo. Ioi. O le upu mongi ngā mare upu kaukingo. O ai fo i la tauna e whamaina tala a o le taimire nei o le fionga le sa whaapito tu lolo o fionga tamai tai pār mia whaafitai o le umaua tala o le ua i Aotearoa. E awa fo i tūlanga o le tautau lia o le whala ma le apurpurusi e tuafanga i tusa o siaki masani. A o le tualalo ia e le alo lava fo i le porokalame o le Tautai A'e. Ma tau te tualalo ma vatu fina ngalo. Ea ale mamalu lau tele o le atunu uma Samoa. O le kuku whaakasi. E ki ngei ai whai ngā le fili. Ioi. O le fesili a ia kakau o ngā ola i o tau fina ngalo. O le fesili ku kasi le ngei. Ai mese ala ku alalo lea. O ke koe wha mangaku ma o wha mangaku pea. I lau o fionga le kamai ka i pāle mia. I lau sunga le laulia le maria koa. I lau ko wha olo a fua fiki wa ai. Ma lau whikalainga lea ki ngu uwein so i alo. O lau le ngei ku alalo. Ana manu malo mai le HRPP. O fea o tau iai. Wha umai wha pea ngāt pokarami. Kulou ape a wha pea o tau wha afunga mai. Leanga ua ese fo i le kele o le ngei maukala makulanga. E moni e le ise wha maunianga. Ai langa e. E kukupu makangi i liwa wha. O le fesili le ngā e kaualunga i pokarami ngei. Mautele alo fo i le tata o le la au. Ana toe fo i mai tu i la epa ma le HRPP. O fea o kou iai le kaimiringi. O lo ke fesili aku le trisen. O lo ke fesili aku le trisen le nga fai. Ana manu malo mai o fea o kou. E le ai lava se fai longa fesili. O re ngā kulanga i le kadia le aku. Ai ngā mafua i se ana feliwa inga. E leo so finga ngalo e leo so kou mangao. O lea kua ua alofa ia au kou. O lea kua ngā alofangia la tau mau. Makali konguinga o kou e lea kua. Kou ke pale mai. Kou ke whaia swinga. Mai le leanga i le lelei. Mai le pio. I le whaasa o saonga. Tau runga pokalame le Tautai A'e nei vanga la fiafi. Mangalo se la manga ule tau tamari ila foi fonga vateli. La foi se tala ia. Malia whenoa. Ioi. Leanga e peka ki whai kau waku waunga kele mea se sipa ai kau leingi mea sa sao. A oai a tua iai. A ora mātou lea pito la au, wha manatu, ma whangu atu. A iei se lelei,
fai maviinga o le tua. Ai ale ai. Ia. Awangi o kako koe whekangisi pe or kala koe kangi fua vi. Koe le vao engedi. Maunui sa molau tapo inga le neas. Ia, monisi o tonga le so tau ma le tua. O vaenga ye tupu le so tau. O leo le atu la ye sunga ya Samuel. I luma o le whaamisinonga whaitu malo. Ia, e tu sai. O le vaenga i le defamations. I le aso tau. Ia, te talo ina ia umaloa malu i kua. Whaira o miki. Maari e ora o miki. Ana umanka uko ora o miki kako whamamairo. Whamahira o miki. Wa kau suir karangoa Samuel. Ia. Wa kau suir karangoa Samuel. Kau malo rosisi kaleki makapa ala ave fuai. Tatu fira ile so tau. So ifua me manuia.